Sibingelela bafowethu egameni lika Jesu ake sixoxe namhlanje ebusuku. Itopic yethu namhlanje ithi ungabu-act ubungcwele phambi kukaNkulunkulu. Ungavele njengomuntu innocent. Ungavele njengomuntu ongcwele phambi kukaNkulunkulu. Baningi abantu ungaba-acteli holiness kodwa ungayi-act phambi kukaNkulunkulu. Ilokho bafowethu ngifuna sixoxeni ngakho sisaqala nje sibuyile. Ngifuna usizikalala. Ngiyabingelela Bishop lami elikhulu. Siyabingelela. Awusavulanga ngabishop namhlanje ku-serious kakhulu. Iloko namhlanje bafowethu ngifuna sixoxeni ngakho indaba ubungcwele esibu-actayo. Obungasibona ubungcwele okuyinto nje esiyenzayo senzela abantu ukuthi obani abasibukayo, obani abasibonayo, lokho esikwenza sikwenzela ukubongwa nokunconywa. That's why sithi namhlanje asixoxeni ngale topic eyithi ungabu-act ubungcwele phambi kukaNkulunkulu. uNkulunkulu uyakwazi wena. Ukwazi ukudlula wena indlela ozazi ngayo. Makhona umuntu owazi wena ngcono uNkulunkulu. Ungaba-actela bonke abantu, ungadlala umacashelana, udlala yonke imikhuba othanda ukuyidlala, udlala zonke ingane kwani ungayidlala kodwa mofike phambi kwaNkulunkulu koyifundisa ukuthi awuyukudlala lo mdlalo oshase ngathi uNkulunkulu akaboni. uNkulunkulu wazi konke. Wazi ngendlela ocanga ngayo, uyazi indlela uzindla ngayo, uyazi into ongakayikhulumi. Ma kukhona ongakudlala ungadlali mawufike ebukhoneni bukaNkulunkulu udlala uku-act ubungcwele phambi kukaNkulunkulu. Ziningi indawo ongadlala kuzo, baningi abantu ongadlala ngabo kodwa mawufike ebukhoneni bukaSimakade it's the only place la khona mawufike khona ube honest kuye. Umtshele mawuhlashwe yivu uthi uhlatshwe la. Mawunenkanuko umtshela uNkulunkulu nginenkanuko. Mawuthanda imali umtshela uNkulunkulu nginenkinga ukuthanda imali. Mawuthanda abafana umtshela uNkulunkulu nginenkinga yabafana. Mawuthanda amantombazane uNkulunkulu nginenkinga yamantombazane. Mawuhlushwa ama-masturbation nginenkinga ye-masturbation, nginenkinga yezikweletu. Kukhona izinto singakwazi ukuyixoxela abantu kodwa uma sifikile phambi kukaNkulunkulu la khona kumele sibe honest ngoba we cannot act holiness phambi kukaNkulunkulu ezifika sikhonza isithombe, sikhonza oBuddha noShembe. uNkulunkulu uyasazi thina ngabanye. By the way, uma uNkulunkulu efika kuthina noma ethumela noma ngathi abaprofeti noma ngathi uthumela noma ubani, usuke yazi ukuthi wena wenzani. But i-judgment yakhe i-best ekuthenini wena uzoresponda kanjani kuloko esuka efuna ukukwazi from wena. So abantu abaningi kuyawenza sizobuka even in the Old Testament la khona uNkulunkulu ethumela abaprofeti kwabantu abathile, abanye amakhosi abayenza izinto eziphambene, and then they have decided to act holiness endaweni yokuba honest ukuthi no, it's true angikwenzanga lokhu nalokhu angikwenzanga. uNkulunkulu uyamthanda umuntu othi mali enzile iphutha livume phambi kwakhe uyathethelela kodwa ofihla iphambeko zaka akayikuthethelela. Yiloko ufuna sixoxe ngako namhlanje ebusuku ngoba at the end of the day ngeke sisonke forever, and then if we keep on acting holiness phambi kwaNkulunkulu ngeke simbone ngoba uyasazi uNkulunkulu. Uyazi ngabanye, uyazi ukwahluleka kwethu, uyazi iphambeko zethu, uyazi ubuqili bethu, uyazi amandla ethu, uyasazi uSimakade. Akusiyena umuntu esingamu-actela ubungcwele ngoba uyasazi, uyazi konke ngathi, uyazi ngendlela esicabanga ngayo, uyazi ngendlela ezindla ngayo, uyazi ngendlela abantu esibafisela impilo nesibafisela ngathi bangafa nesibafisela ukwahluleka. Uyasazi uNkulunkulu. Uyazazi izinto uyicabangela abanye abantu noyifisela abanye abantu. Uyazi ukuthi kunabantu la wena u-act as if like ubafisela ngathi bangahlala kahle emshadweni kodwa deep down your heart uyakwazi uNkulunkulu ukuthi wena ufisa ngathi bengaphela lo mshado bazokwazi noma bazophelwa ukuphapha. Kunabantu ufisa ngathi bangaphelelwa umsebenzi ukuze bephaphatha kuwena. Now mazi khona indawo noma makukhona abantu esinga-acta kubona as if like si right, akube abantu mhlambe siphila nabo kodwa hayi uNkulunkulu. That's why sithi ke namhlanje bafowethu sixoxa sivule emveni kwesikhathi eside singabonani, sixoxe le topic yokuthi ungabu-act ubungcwele phambi kukaNkulunkulu.
kuye vela uyesehlule kunjalo. Ungafiki uyikhulumisa izilimi, ukhuluma urondo rama acha ubhabhaza ngezilimi kodwa ulimi lwakho lingcolile, indebe zomlomo wakho ingcolile, inhliziyo yakho iyabalisa, awunakuthula. Besethi mawufika ebukhoneni bukaNkulunkulu kunokuthi uthulule inhliziyo yakho ube honest ukuthi uNkulunkulu akuthandazeki nali iva elesemzimbeni wami naku ngehluleka, naku lento yengehlula ukudlula. We've got abazalwane abangakaze baze bayifundisa kuba honest uma befika ebukhoneni bakaNkulunkulu. They have decided to act holiness endaweni la kumele basizakala khona. Bathi befika esibhedlele ukuze bathole imjovo noma amapilisi ukuthi basizakala. They have decided to act ubungcwele phambi kukaNkulunkulu ezifi thina sikhonza isithombe uNkulunkulu ongazi lutho. Uyasazi uNkulunkulu ngabanye, uyawazi amandla ethu, uyabazi ubuthakathaka bethu, uyazi la sikwaziyo ukunqoba khona, uyazi ubuthaka. uNkulunkulu uyasazi sonke, uyazi konke naloko esicabangayo. So the piece of advice ukuthi mawufike kuye iba honest, mtshela ukuthi wehluleka kuphi, mtshela ukuthi unamandla kuphi, mtshela ukuthi iziphi izinto othi noma uyazama ukuyidlulisa ungayidlulisa. Sinabazalwana abaku-actayo ubungcwele, bangagcini kubu-act epulpit uma becula, bangagcini kubu-act epulpit uma beshumayela, bangagcini kubu-acta epulpit uma bebiza iminikelo, babu-acta noma sekufika endaweni yokuthandaza. Umuzi umzalwane endaweni kaNkulunkulu la kumele athandaza khona, hlambuluke etshela uNkulunkulu, evele ebhabhaza, ethandazela upresident, ethandazela engakwazi ukuzeneka phambi kwaNkulunkulu ukuthi baba ngize kuwe, nangu mina ngiyehluleka la, angikwazi ukuqhubeka la, kuyangehlula lokho. uNkulunkulu uyamthanda umuntu o-honest kuyena. Sanibonanga. Sifunde incwadi kaPsalms, incwadi yamaHubo 50 from verse number 16. Incwadi yamaHubo 50. Siyabonga mfundisi uzikalala sisho njalo. But umthokozisi siyabingelela. Sifunde incwadi yamaHubo chapter 50 from verse number 16. Incwadi yabhalwa uWasefa owawomunye owayephethe umnyoziki aba-appointwa uDavida. Ebhala le ncwadi ebhalela isizwe sakwa-Israyeli, esibhalela maqondana nokuthi sasime from verse number 1, sasime isizwe sakwa-Israyeli sicabanga ukuthi kuyakhonzeka uma ukhonza uNkulunkulu, umkhonza ngemhlatshelo, uqhamuka nezimali, uqhamuka nezinto eziphathekayo. Kagumbi siyabingelela, uqhamuka nezinto eziphathekayo. Ilesi sizukulwane esiphila kusona, njengoba namhlanje sithi ake sifunde ukuba honest phambi kukaNkulunkulu. We know ukuthi we have got this kind of gospel eshunyelwa namhlanje elithi kunohlobo lwabantu kuhanjwe kuyohlambulukwa kubona. Yimfundiso zamadimoni, akekho umuntu okuhlanjulukwa kuyena. Umuntu uhlambuluka kuNkulunkulu. Ma uyoxolisa uxolisa kumuntu omonile nakuNkulunkulu wasidala kuhlanjuluka ebantwini. Now ke uma uWasefa ebhala incwadi yamaHubo 50, uthi directed to isizwe sakwa-Israyeli because they were acting as if like bayenza kahle kodwa bangeyenzi kahle, bencikisela uNkulunkulu ngeminikelo yokuhlatshwa. Uzethethe uNkulunkulu kubona kahlahle masesifuna ukukhuluma iqiniso kwayona iminikelo yenu nje ayithi shu la kimi, ngoba imfuyo izilwane zonke, inkomo noma kuthiwa yini zadalwa mina ngiyazazi. So awungenzeli favor actually uma kuthiwa niyenza iminikelo okushiso esengathi manjeni niyenza into enkulu. Mangilambile bengeke ngitshela nina, usho utshela isizwe sakwa-Israyeli, ma kuthiwa ngilambile ngangeke ngitshele nina. This is the same thing enzekala namhlanje emzimbeni kaKristu, ngoba sinabazalwane abadecide ukuphila amanga ngoba bame ekuthenini bayanikela. Sinabazalwane abaphila impilo yobuqili because bama kingdom finance emzimbeni kaNkulunkulu, ezifingathi uNkulunkulu udinga lokungamasente ethu. Lithi iBhayibheli silver negolide elakhe. Bakwatshela isizwe sakwa-Israyeli uNkulunkulu wathi kahle kahle musana ukuncikisela ngeyinkunzi nezinkabi, lezi zinto lezi mina uzazi ngcono kunani, actually zadalwa yimina. So awukwazi ukungincikisela mawuthi uletha inkunzi izoba umnikelo bese ngathi kumele ukuphila noma kanjani because uyanikela.
So ayiqali ngathi ukuba nabazalwane abakhonza uNkulunkulu ngemali, abakhonza uNkulunkulu ngezinto eziphathekayo, abacabanga ukuthi imali zabo nezimoto zabo kusuka sekwanele, kodwa impilo ephelele phambi kukaNkulunkulu ayinandaba. Esengathi uNkulunkulu as long as esinikela sithenga amatende, sithenga ama-sound system, sithenga ukudla kwa-Good Friday, uNkulunkulu uyathokoza. Kwake kwaba nendoda eBhayibhelini Izenzo chapter 10 yayinikela kakhulu ukudlula wena. Lithi iBhayibheli yanikela kwaze kwathinteka uNkulunkulu, wathumela uPetro athi le ndoda iyanikela manje. Kodwa ayikholwa ngoba what is more important ukuphila impilo eyothokozisa uNkulunkulu kundlula umhlatshelo. So wake wasitshela isizwe sakwa-Israyeli uNkulunkulu ukuthi musana ukuncikisela ngeminikelo kodwa ningayiphili impilo okuyona efanele. So uma wasefa ebhala le ncwadi yayi-directed to isizwe sakwa-Israyeli ukuthi laba bantu bacabanga ukuthi uma benikele ngey'mali ey'nkulu it's enough. Ngicela ukukukhumbuza namhlanje ayikho imali ongayinikela kuNkulunkulu engenza uNkulunkulu emboza izono zakho. Noma ngathi unikela ngane, noma ngathi wamalini ongayikhipha, ayikho imali ongayinikela endlini kaNkulunkulu. Noma kuthiwa unakekela intandane, unakekela abefundisi, unakekela abantu, ayikho imali ongayikhipha namhlanje ebukhoneni bukaNkulunkulu engenza ukuthi uNkulunkulu ethi wena woni uphile emanyaleni. That's why namhlanje ebusuku sithi makukhona izinto esingayi-acta masisebukhoneni bukaNkulunkulu singabu-ethu ubungcwele, singazenze sengathi si-right phambi kwakhe, sidecide ukuzishaya sengathi si-right phambi kwamehlo akhe, ngoba uNkulunkulu uyasazi, usazi ngabanye, wazi amandla ethu, wazi ubuthakathaka bethu. But sinabazalwane abakhonza uNkulunkulu ngezinto eziphathekayo, abacabanga ukuthi amaphimbo abo ngoba bayacula abankeneneza kudanswe lokhu kwanele uNkulunkulu angeke asabanandaba indlela ababehave ngayo. Wakho abakhuza abantwana bakwa-Israyeli athi musana ukuncikisela ngey'nkunzi ngey'nkomo bese ningabi nandaba nendlela eniyiphethe ngayo. So that's why uma sifike ebukhoneni bukaNkulunkulu kuyaphela ukuthi usebenza kuphi, unikela ngamalini, ukuthenge ini, ngoba imali yakho neposition yakho nezimoto zakho noma kuthiwe wena wasakhela isonto ngeke kuvimba ukuthi awukho right naye, ngoba what is more important it's a good relationship, hayi ukuthi ukhiphe ini. Ayikho into lithi iBhayibheli umuntu uyokhiphani okuyoba isihlengo somphefumulo wakhe, ayikho imali engakhishwa umuntu. I'm telling you, noma ngathi usinikelela ngomuzi wakho, noma ngathi usithengela amabhanoyi, as long as ubudlelwane bakho kanye noNkulunkulu bungekho right, uNkulunkulu ngeke ayimboze lezo zono ngoba wena uprofesa ekunikeleni. That's why watshela uIsrael athi musana ukuncikisela ngey'mali noma ngey'nkunzi nangey'nkomo kodwa ningaphili kahle. Kuverse number 16 uNkulunkulu ke usethi kuverse number 16 etshela isizwe sakwa-Israyeli la sifunda khona kuchapter 50 uverse number 16 incwadi yamaHubo. Inkulumo yakaNkulunkulu ekhuluma ngomlomo ka-Asafa iyaqhubeka. Usethi kuverse number 16 kepha komubi uNkulunkulu uthi yini ukuba ushumela izimiso zami, uphatha isivumelwano sami ngomlomo wakho. Athi verse number 70 ingane uyazonda ukuqondiswa, amazwi ami uwalahle emva kwakho. Uyabona ukuthi message manje i-directed to those who are preaching, directed to those who are singing, leading, whatsoever ongayicabanga, laba basemakomitini abayibiza ngey'khulu nabalalela kahle uNkulunkulu. Sethi uNkulunkulu kubona pho kwenziwa yini ukuthi nikwazi ukuvuma ukuphatha isivumelwano sakhe, niyiklema ukuthi ningabazalwane abasindisiwe, kodwa uthi wena uyakuzonda ukuyalwa. Makukhona into ongayifuni ukukhuzwa. Sinabazalwane abangafuni ukukhuzwa, behle benyuka namasonto babalekela ukukhuzwa, kodwa bayalimemeza igama likaJesu. Le khagogo ekhona lama tax shop agcwelela ngaphandle aqalwa abantu abathi babizwe uNkulunkulu kodwa abangafuni ukukhuzwa. Usethi ke pho kwenziwa yini ukuthi wena uphathe isivumelwano? Siliphathe ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wethu, siyalimemezela kodwa makukhona into esingayifuni ukutshelwa nokukhuzwa. Ubrad uyamithisa esontweni mathi yakhuzwa dikile hamba yovula ibandla lakhe. Usethi uNkulunkulu pho why uphathe isivumelwano sami kodwa wena uyakuzonda ukukhuzwa, uyakuzonda ukuyalwa.
kunosisi bethu abanengane bathi bekhuzwa wadikila isonto bahamba babhala kuma social media platform we left the church, we didn't leave God, because babalekela ukukhuzwa ukuthi awukwazi ukuqhubeka kulamanyana kodwa babhisi bayawacula amaculo bamemezela lento labagcini ngokucula kuphela baze bapretend uma bafika endaweni la khona kumele bathole usizo. Pho yini uphatha isivumelwano sikaNkulunkulu kanti uyakuzonda ukuyalwa? Lithi iBhayibheli uthi uNkulunkulu ke amazwi ami waphonsa emveni kwakho. Wagcina nini makushunyayelwa ivangeli ubona befundisi baphenduka. Abaphenduka. Uyazi waba ngaphenduka ingoba bona ba perfect. Bamemezela iminikelo, bamemezela ukuphenduka, bamemezela ukwethembeka bengethembekile bona. Amazwi kaNkulunkulu bawuphonsa emveni kwabo. Akuba abalandela emveni kwabo abayokwenza hayi bona. Bamemezela ukuthi akuthenjwe uNkulunkulu ukuthi God can provide, but the same God abamethemba ukuthi he can provide abamethembi kubona. Uma yena efuna imali utshela abazalwane kodwa abazalwane mebedinga imali athi abahambe beyothandaza. Amazwi kaSimakade bawaphonswe emveni kwabo sothi ngamagama azo apply abantu abalandelayo hayi bona. Ngoba sesaba abashumayeli esicabanga ukuthi uma sinabalandeli ko TikTok, sinabalandeli ko Facebook, ibanibani sinenkukaba lwabantu esibabiza ngo my daughter no my son, lokho kusinikeza sibe negunya lokuphila noma kanjani ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi siyamsebenzela. We cannot keep on sinning egameni lokuthi sisebenzele uSimakade. Siyosha sesiqulile. Okubhlungu kakhulu ukuthi thina senza lokho sikwenze saza sajwayela ukuthi uNkulunkulu wethu akenzani lutho. U17 uthi ingani uyazonda uqondiswa amazwi ami walahla emva kwakho na. Yonke into oyikhulumayo uyikhulumela ukuthi wena ukulekelela, uyikhuluma ukuthi ukulekelela abathile. Mawukhuluma ngobungcwele abo apply kuwena. Baba bashadile abanamakhosikazi mabekhuluma ukuthanda amakhosikazi aka apply yena kunkosikazi wakhe ushumela ukuthi akwenziwe abanye abantu. Mekhuluma ngokwethembeka akakusho mememezela ama fasting einkozweni nohamba yodla kowimpi. Uma noma yini amemezela makuthiwa bazona sicontribute ngeke angene kule ma contribution akhuluma ngawo kuba isivumelwano kuphela. Amazwi awakhulumayo waphonsa emveni kwakhe akawa apply. Lethu sesiphila isikhathi eside kudala sihamba amatende thina dala siphila nezinceke ezinye zifika ematendeni zimenywa abefundisi bakhanda badweba uV abefundisi ukuthiwa ngizokubizela umnikelo ngizokhipha u10,000 nginikela ngawo kodwa masiphuma inkonzo ngizothatha lo 10,000. Sesaphila lesi sketch sasi-actor endaweni engcwele si-acte phambi kukaNkulunkulu ukuphila amanga ukwethembeka sikukhomba kwabanye abantu siyakuphila thina. Amazwi kaNkulunkulu thina esimemezela ivangeli siwaphonsa emveni kwethu kumele apply abathile hayi thina. Siyamemezela kuba zonke kunakekela intandana kunakekela abantu abeswele kodwa ngeke abefundisi ba apply lokho ngoba ukwabantu abathile. This thing siku-acte saze saku-acte naphambi kukaNkulunkulu ngoba thina singconywana. Intshumayelo yishumayelwayo as-apply kumfundisi nengane zakhe nonkosikazi wakhe zi-apply kubazalwane laba bangama supervisor kaNkulunkulu. We keep on acting this thing sicabanga ukuthi sekwanele akukho right. Ungabudlali ubungcwele bamanga phambi kukaNkulunkulu. uNkulunkulu akalihloniphi igama lendoda thizeni. Ukuthi wena uhlonishwa kanjani esontweni laka akumenzi uNkulunkulu akumnyakazisa indawo. Athi verse number 18 uma ubona isela uvumelana nalo na impilo uyiphilayo khulunywa nalesi sizukulwane siphila kusona. Those people that are acting in holiness beba becula ngoba uma bewabona amasela batshontsha kanye nawo. That's why emsebenzini makutshontshwa amathishu atshontsha abazalwana amathishu. Umfundisi makuzokwakho indlu esonto ukuthiwa kunothayila abaphuma ngama back door weba kanye nawo. Uthi uNkulunkulu etshela isizwe sakwaIsrael wena mawakhe wabona umuntu owebayo weba kanye nawo.
Makwakhe kwaginqika imoto lapha kuwinyama utshontsha kanye nabo notshwala ngoba impilo yakho lento uyiphile noma sokhona endaweni yami ukuthi mawakho wafica abantu abatshontsha utshontsha kanye nabo ngoba amazwi ami uwaphonse emveni kwakho akuku-apply wena akuku-apply funa ku-apply abanye abantu wena ngeke ukwazi uku-apply ukuthi asitshontshe imjovo ey'bhedlela asitshontshe amapilisi asitshontshane namathishu iy'jumbajumbani kulabo abasebenza komadamu emakhishini awuyithathi into ongayiceliyo kodwa befundise babaqole babaqede ngoba amazwi abawashumelayo kumele apply abanye abantu hayi bona wena ma ubonisela uvumelana kanye nalo isela uma kuphuma amaphasela la uthi ababhalise nibhalisa nabantu abangekho ngoba ubusela into yakhona lento yoku-act ubungcwele sibu-acthe kwaze kwadlulela sesu-acthe naphambi kukaNkulunkulu mase sifika kuye siqamba amanga nakuye kuba ngathi simenzele ifavor singabu-act ubungcwele phambi kukaNkulunkulu mayikhona into ezokwelekelela ungawaqamba amanga kuye abasemshadweni sebeshadile ulizwa ukuthi uthando lwale ndoda ngathi liyaphela enhlizweni yakho iba neqiniso kuyena ngitshele uNkulunkulu uthe umnyama bale ndoda enkosi abusabekezeleleke ngathi manje sengizwa iphunga kulomuntu ngathi kukhona lento usathana iba neqiniso ungayi-act into ngoba uNkulunkulu yazi impande yakhona ukuthi iqiniso kuyilona lona enhlizweni yakho iliphi lona musuku-acta uma unkosikazi ongasamboni kahle uthi hayi ngathi awusamuzwa kahle uqondile akasanazinqa iba neqiniso phambi kukaNkulunkulu bantu bayayi-acta lento ingekho encomana nonkosikazi wakathi coffee color deep down enhlizweni yakho abasathintana kulala kuze kusekuseni kodwa maybe phambi kwabantu soke bencomana ba-acta uthando olungekho abagcini ngoku-actela thina bagcina baku-acta naphambi kukaNkulunkulu ehluleka ukuthi mayefika kuNkulunkulu emtshela iqiniso athi kukhona into eyihlasela umshado wami they keep on acting holiness naphambi kukaNkulunkulu lo kumele babe neqiniso kuyena singabu-act ubungcwele masifike kuyo uyasazi usimakade uNkulunkulu uyasazi uyakwazi wena noma ungahamba utshela abantu ukuthi ngiyintombi ntoko kodwa uyakwazi ukuthi baningi uklebele insizwa selokuze entertain ifuna uNkulunkulu uyakwazi ungawu-act yabona bafowethu it's a piece of advice for everyone ukuthi if si decide uku-act ubungcwele angeke simbone usimakade siyacela sibe nabazalwane abeyokwazi ukuthi makufika ekhaya zokuthandaza babeka ama-microphone phansi batshela uNkulunkulu iqiniso ukuthi angikho right and angikwazi ukupretend endaweni la khona kumele ngisizakale khona because I know if I keep on acting vele ngizofa ngiyolahla abazalwane abatshelwanga iqiniso bafundisa uku-acta batshela uNkulunkulu ngey'busiso that's why makuthiwa sithandaze abafuna ukuyihlambulula bakhuluma iqiniso abafuna ukutshela uNkulunkulu ngey'nefu ngogwayi utshwala umjolo iziso abayikhiphayo bayasi-ignore usathane ubashumeza ukuthi uright azi ukuthi awukho right that's why ufuna le mpilo yakho uyifihle uphila kula manyala uyolahlwa because uyaku-encourage ukuthi keep on acting into ongasiyona singancoma sokushela izandla ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi wena ukho right and isona singakaze sivunywa kaze sixole don't act holiness phambi kukaNkulunkulu noma ngathi wayenza noma ngathi wakhipha iziso engakanani uNkulunkulu uyakwazi ungaku-act ungazenzi iqili ungazenzi iqola phambi kwenkosi ngoba uyakwazi uNkulunkulu unga-actela bonke abantu kodwa wayifundisa ukuthi mawufika ebukhoneni bakhe uzendlala lithi iBhayibheli uJesu ukhuluma ngabaFarisi athi nguLuke bani lona uLuka bani man Luke 18 ukhuluma ngabaFarisi ababili abaye emthandazweni bayothandaza lithi iBhayibheli omunye wafika wabooster wachaza amandla akhe wachaza ukwenza kwakhe ukuthi uyathandaza uyanikela lithi iBhayibheli omunye waba namahloni wasaba nokuphakamisa ubuso bakhe ithi iBhayibheli wathi kuNkulunkulu ngicela ungenzele umusa bafethu ebudeni bendlela kuningi kuyintuli zendlela but into esenza ngelinye ilanga sibona sesilahliwe uNkulunkulu enothando esibekezelela ukuthi sathi sesihlulekile endleleni sehluleka ukuya kuyena njengobaba kithi ukuthi secela uselekelele sathi sesikwenzile amanyala sathi sesiwaphilile amanyala
we've decided to keep on acting. Sathi sesibaqolile thina shumela ivangeli sabamanipulator sehluleka ukuma njengale ndoda engaphandle bani uCrefil Dollar eyama yamemezela emphakathini no, I didn't preach a pure gospel. Sadecide ukuqhubeka kulomkhuba ngoba into yamenyezelwa. We cannot keep on acting as if everything is okay. Ayikho indoda engcole eBhayibhelini njengoDavid. Kodwa akekho umuntu uNkulunkulu emchaza njengomuntu osenhlizweni yakhe. Why? Because uDavid ekungcoleni kwakhe konke wayedecide ukuthi after let me not act as if like uNkulunkulu akazi ukuthi ngcole kangakanani. Yayiphenduka le ndoda. Yomuso kuma u51 idala ke iminhliziyo ehlanzekileyo ungawumuki ungangimuki umoya wakho ongcwele wayephenduka engaku-ethi evele inkosi enconywa abantu eyazi kahle ukuthi phakathi kwakhe noNkulunkulu izinto azimile kahle sinomama aba-act ubungcwele abavutha be emasontweni kodwa deep down ey'nhliziyweni zabo iy'nhliziyo ziyabalisa bafisa ukudivosa bafisa ukuphuma emshadweni yami kodwa uma bevele ngisho nakho uNkulunkulu abakwazi ukuthi uma kuthandazwa babeka amamayiki phansi ayome ekhoneni lakhe uSimakade athi uNkulunkulu ngicela ungilekelela I cannot keep on acting as if like ngi-right uNkulunkulu uyangazi ukuthi angikho right ngiya-acta yonke into engiyenza la but sadecide ukuthi uma sesifika phambi kukaNkulunkulu we'll keep on acting we'll keep on acting as if like ngathi sikhonza sithombe uNkulunkulu ongasazi lithi iBhayibheli ku-chapter 5 verse number 11 ncwadi kaMateyu babusiswa baney'nhliziyo ey'hlanzekileyo ngoba bayambona uNkulunkulu uNkulunkulu uyazi inhliziyo yakhe iyabalisa inhliziyo yakhe inomsindo but awukazi wathi uma ufika kuyo udecide ukuthi baba angikho right ngicela welekele wadecide uku-acta ubhabhasa ngey'limi uqamba amanga ukhuluma iy'limi engekho so that uzovela kubantu njengomuntu opowerful kodwa inhliziyo yakhe iyopha inhliziyo yakhe inomsindo inhliziyo yakhe iyabalisa. Let us not act holiness phambi kukaNkulunkulu singabu-act ubungcwele uNkulunkulu uyasazi. Ubona nje njalo motho kuyathandazwa wonke umuntu ufuna ukuthandaza ngema kuyibuza ukuthi uyathandaza nje lo uyathanda ngeke uthanda motho uyathandaza ngempela ngeke uthandaza ngemicrophone abawazi umthandazi they know ukuthi ufuna ikhona la akatshela uNkulunkulu ngaye baba ngiyechashaza lokungcolisile umoya wami baba ngiyahluleka bafethu ngiyangicela ngobubele bukaKristu ngeke simbone uSimakade siyodlala amasonto sifa siyolahla Sathana usishumeza umlayezo ukuthi sivele kuye ngathi sirathi uNkulunkulu uyakwazi uNkulunkulu ukuthi ngaphansi kwengubo wenzana uyakwazi uNkulunkulu ukuthi bangaka abantu ba-entertainer uyazi uNkulunkulu uyakwazi bangaka abantu besilisa oba-entertainer ushadile unkosikazi womuntu uyakwazi uNkulunkulu uyazi inhliziyo yakho idlinza uyazi ukuthi indoda kuyifisela ini ngathi ngefa ukuze ukhululeke kodwa mase ufike kuyena awukwazi ukuthi mawuhlala phansi uNkulunkulu I know ukuthi inhliziyo yami uyayazi uyakwazi ukucabanga kwakho. We have decided ukuvela kahle sivuthe ubhabhaza ngezilimi nazo zonke izikhohlakala amaqile esikhonza kanye nawo afike evuthe ngekho right ubabona mebephumana uzothi ushaya unkosikazi wakhe ubabona mebephumana ubona these people are acting benza ngathi story ukukholwa abakwazi ukufika endaweni yokutholakala usizo befika babe neqiniso kuNkulunkulu ukuthi baba size kuwe wena umdala ubaba kithi osazi isinquno wazi nesibalo senwele zethu kwazi ukucabanga kwethu ngiyehluleka bambalo sinabo because we are generation that we have decided that we will keep on acting holiness as if like everything is okay. uNkulunkulu uyasazi. Verse number 18 uthi uma ubonisela umvumelana nalo neziphingo uhlanganyela nazo mntwana bakaNkulunkulu abangenazo kulezi zinto bakhona bafeba kanye nezwe sinibona ngendlela engqoka ngayo ngoba lento ukugqoka uveza amabele nezinqa uveza namathanga noboya lento le ifeeling eqale ibala kuwe enhlizweni yakho because before we act into icale kuhlasela uSathana athi there is nothing wrong about this thing and now u decide ukuthula nakho ungamcebi uNkulunkulu ukuthi lezi zinto engangishaya cabanga ukuthi mina empilweni ngaqoka kanje ngathi ngumahosha udecide uact as if like right uSathana ukushumayeza wazo that's why mawuqala ukuzenza le uSathana mefuna ukuhlubula uqale kususa kubantu abazokukhuza akubeka edesert noma in the island la khona uzoba wedwa akuhlanganisa neziphinge ezifana kanye nawe akuhlanganisa namaqola namaqila afana nawe
okwazi ukuthi uma ukwenza lokhu ngeke bakukhuze kanti uyakutomula endaweni yomusa akubeke ehlanu uphile wedwa ukwazi uku-enjoya le mpilo yoku-acta noku-acta ubungcwele kodwa uphile emanyaleni. Ayiqali lapha, iqala lento besenhlizweni uzindla ngayo engqondweni kodwa ungayicebi kuNkulunkulu. After lapho ke uyoku-acta. Ukube ezinye zezinto safundiswa ukuthi icebe lento le oyizukuhlasela ngaba kunemigodi ngaba singenanga kuyona. Nalabafana walala nabo uqalanga ulala nabo wezwe ukuthi uyahlaseleka enhlizweni wadecide uku-acta ngathi ustrong. Wathi uthuka lapho wavuka ngaphansi kwamashiti usekhulelo nengane. Ngoba sinabazalwane abanganandaba nempilo impilo spiritual ayikho physical. Lokho esukubona kwenzeka spiritual akuqalanga spiritual lokho esukubona kwenzeka physical akuqalanga physical. Impi yaqala spiritual kanti lo wezwe lokwamoya wadecide uku-acta impi ihlasela. Apostle Paul uthi inyama ikhanuka ukuphambana nomoya. So okusho ukuthi thina ngoba singabantu bakwamoya siqala sizwa ukuthi the devil ungidayisela umbono wokuphila amanyaleni besathi uSathana akekho obonayo uphile nako kanti isitshalo lento le itshaliwe iyokhula bese ivela mase ivela siya-acta sithi siyakhuza awusafuni ukutshela because lento ku-acta uyiqala manje wasukubona waqala ukuyi-acta mhlazana kumbono obekwa uSathane emqondweni wakho. Now you have decided that you will keep on acting. Ngeke usakhuzeka. Asiku-acte lokhu kodwa I'm telling you ukuthi kuyokwenzakala. That's why abantu bomama bashasha abakholwayo futhi abangafuna amachashaza emshadweni bashasha bayiceba into. Uma unomfana ethe 1 emkhuza ngezwe shesha amtshada lo mfana uyangilandelela ngoba usuke ebuka ukuthi ngelinye ilanga mangizo entertainer lento le ngiyoyidevelopa into engayazi ukuthi iqhamuka kuphi. Sinabo mama banjalo. Sinomama nje ababizwa omabhebeze nkosikazi womuntu. Entertainer abahleka ukuthi abafana bathi umi kahle ngathi unogwatsha nkosikazi omunye umuntu. No baba la abadlala ingane ezincane ngamathuka ezibashaya amakhanda ehleka nje ukuthi baba ngathi una 19 baba umdala usho njalo baba ekholwa ehamba ebrush amakhanda ingane ezincane zimbrusha empandla ngoba lento wayidecide ukuthi uma ingane iqala kumphaphela indlela ezimphendula ngayo wangabonisa ukuthi njalo ngimdala. Number 2 mfana ingane yami ngiyakholwa uyingane ke kimi wadecide uku-entertain kanti itshaliwe lento iyomila ngelinye ilanga. We cannot keep on acting holiness noma sesifike la khona siyolithola khona usizo. That's why sinabazalwane abaningi abaphuza utshwala kodwa abakaze bakuceba kuNkulunkulu lento yangehlula. Nabazalwane abaningi ababhema ubona ngemlomo imnyama imlomo le bayaphuza bayabhema baphuzana nogoloko umbona uyaphuza but iphutha la khona akakaze azafike kuNkulunkulu azoceba ukwahluleka kwakhe. Wadecide ukubu-acta ukwahluleka kwakhe evela ebhabhaza ngezilimi. And kunento engiyazi ngoSathane embi. Uyabona once wathatha isono sakho wasifihla uyakugcoba kuso. Ukunikeza ugcobo loku-excela uzuyingcome ukuthi wena awubanjwa kanti ufuna uphile khona uziyolahla. uSathane athi akukhululeka ungabamba amaphisi job omjolo ngelinye ilanga mase uthola umshado uzophenduka. Ungayibuza ukuthi ubani wathe ngizosha uSathane bonke abaphile emanyaleni uSathane ubashuma ezile ukuthi ukhululeka ngelinye ilanga uzokwazi ukuphuma lento le ekufaka kancane Yobona babukela lezi zinto zomadlanga nana kunentombazana afika lapha kuleli committee elilapha elukuzanini leliseparlament elesikhashana. Kuna lentombazana le abayibuza imibuzo abayishiya in the wilderness ishiya oSoloven no bando omunye lo khona lo emphathi weIPT. Le ntombazana uSathane laba bantu laba bayidonsele bayishiya in the wilderness. Uma ibuzo izikhali inyembe siyabonke bayidonsa abanye balala nayo bayidonsa kanti bayifaka obishini. Sathane wenzana njalo njengoba efuna ubu-act ubungcwele ufuna ukudonsela in the desert la khona
ayokushiya ungakwazi nokuthi uyophuma kanjani kulolu bisho kulona futhi uzubona ukuthi kube lento engashesha ngayiceba kuse-end ngaba ngasizakala. Why? Because we have decided that we will keep on acting holiness noma sesifike kuNkulunkulu umsizi wethu singalikhuluma iqiniso, singa-act ukuthi singcwele phambi kukaNkulunkulu. But sinalo kulezi insuku zanamhlanje sinabazalwane aba-act ubungcwele phambi kukaNkulunkulu. Ukube kunjalo ngaba asizondani, ngaba asihlebani, ngaba sikhulumani kabi, ngoba the time urealize ukuthi uzwana enhlizweni nami khona into engani ngabe uyamceba ukuthi uNkulunkulu susa lento ngoba ifuna ukungikhonzisa kabi, isuse lento le yokuthi ngizizwa ngingcono kunalo oculayo, uzizwa ngingcono kunalo shumela. Yini pho mina ngiphatheka kabi my microphone ngingayiphethe ucula umunye umuntu ngihline? Something is not right ngami. Asikwazi noma sesifike kuNkulunkulu ukwazi ukutshela uSimakade ukuthi no, something is not right ngami. We keep on acting as if like right, uhline nje la khona kumele uthole usizo, kanti lento iyakhula kuyothi kulandela lapho sewurecruiter icrew yakho ezovumelana nawe kushakwa labo bazalwane. Siphila leyo mpilo yokuphila namagundwana a-actwa ubungcwele, a-acta kuNkulunkulu as if right, kanti uNkulunkulu uyabazi ukuthi yibona abaxova ukukhonza kwethu akukhonzeki la, yibona abaxovayo bayoxova kuzokubuya uKristu bayolahlwa, ngoba uyakwazi uNkulunkulu ukuthi sixovana kanje, you are the cause. Wathula mhlazana uzwa ichashaza encane enhlizweni ukuthi sengathi kunabantu engabaphiwe la, ngabe wakunqabela ngaleso sikhathi, ngaba wanqoba. Singabu-act ubungcwele, don't act holiness. Kunezinto empilweni yakho uyofunga akaze uyiteste ngoba awufunanga ukwethembeka. Tshela uNkulunkulu iqiniso, hayi abantu. Abantu abangaka abantu abakwazi ukukhuluma iqiniso phambi kwaNkulunkulu. Confessa zonke izinsuku uyofika ngelanga uNkulunkulu okunikeza amandla ukuthi na ungazi ukuthi kwenzakaleni, ngeke usizakale kulamanyalo ophila kuona ngoba uyawafihla. Uyafihla ngeke usizakale. Mina ngiyavumelana nawe kunezinto ezokwehlula empilo, uyazama impela kodwa nawe wazi ukuthi kwenzakaleni. Uyazi ngeke uzusizakala ngoba uyiqile nako uNkulunkulu ubaba kuwe. Inhloso kaSathane ukuthi ufuna ukuphile khona. Uzutshela abantu laba abakwazi ujola, thina kudala siyikhokho, kunabantu abayikhokho emjolweni sokuba basindiswa bayajola kuze bashintshe ubrad ofika into umuntu wakhe, ukeyboard player umuntu wakhe, uya excel ukuphila kulamanyana. Lithi iBhayibheli incwadi kaThesalonika lithi iBhayibheli ngoba abalithandanga iqiniso, thinga uchapter bani, uchapter 2. Boza thinga uchapter 2 eThesalonika, thinga verse number 10. Ngabe ubungcwele phambi kukaNkulunkulu, ngabe ngabu-act wa-acta yonke into ongayi-acta kodwa ungaveli kuNkulunkulu njengomuntu ostrong kanti uphile emanyaleni. I think 2 Thessalonica, if I'm not mistaken, verse number 10. 2 Thessalonica chapter 2 verse number 10. Ungabuphila ubungcwele, ungabuphila amanga oku-acta, u-actela uNkulunkulu. Uyakwazi uSimakade, uNkulunkulu uyakwazi wena. Verse number 10 uthi ngayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo ngenxa yokuba abavumanga ukuthanda iqiniso kuze basindiswe. Verse 11 ngaloko-ke uNkulunkulu wathumela amandla okuduka baze bakholwe ngamanga. Athi verse number 12 ukuba bonke abangakholwanga iqiniso banamela ukungalungi balahlwe. Lento yoku-act ubungcwele noma sesifike endaweni yokuthola usizo, uNkulunkulu ugcina kunikeza ugcobo, aku-anointe, so that you will keep on excelling ekuphile emanyaleni. Lithi iBhayibheli the cause yalokho ukuthi abalithandanga iqiniso. Baningi kaba abaphili abehlulekayo empilweni kodwa abaneqiniso uma befike kuNkulunkulu kumtshela ukuthi uNkulunkulu ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke, anginalo elinye ithemba, ngiyehluleka la. But kunabantu abangakaze bakwenze lokho uma befike endaweni yokuphila
uNkulunkulu umjolo uyangehlula angazi kwenzeka kanjani angazi kwenze njani sengiyibona ngisemashitini nabafana. This is not the kind of lifestyle that I want. Ngicela ungenzela umusa ungitakula kule mpilo. Kunabantu abadecide noma sebefika endaweni yokukholwa badecide ukudla badlulela phambili baphatha ama microphone bevutha batomizela badlulela beze bebemanzi te becwece bephume emanyaleni kunokuthi bahlale phansi badinga umusa kuNkulunkulu badecide kuma ema stage bagide banconywa abantu kumnconywana kubakhanda ama content ekubeni baphile emanyaleni. Lithi iBhayibheli because abalithandanga iqiniso uNkulunkulu wabanikele emoyeni wokuduka. Ngamanye amagama he anointed them so that they will keep on sinning, they will enjoy isono baze bayofa balahle. Why? The cause yalokho ukuthi bethi behluleka abafunanga abalangazelelanga iqiniso. Uthi umpostoli Paulo bazalwane nina nilwanga nesono kuze kube senyama kuze kube segazini. Ngamanye amagama lento kwahluleka lento ubuthakathaka bakho akazi wayisukumela wafica kujolo wafika uqamba mango wafica bangamaqolo waqhubeka lapho wafica befundisi bashumela this kind of gospel le prosperity gospel nawe wangena. Lithi iBhayibheli abalithandanga iqiniso. And so for that reason uSimakade wabanikela emoyeni wokuduka. He anointed them, in other words, yokuthi let them abakomela abakunamela abawanamela amanga washumela ujukube manzi ethi ukuthi yehlulela lo ufuna ukukhulunywa isibusiso phezulu kwamanyala ngoba waphila kuwo waze wa enjoy. Kunabantu abangalifuni iqiniso ngenhliziyo yabo yonke. Emavesi okugcina kuverse number 16 lasifunde khona iBhayibheli ingani wena awulithandi iqiniso awuthandi ukuyalwa. Baze nabanjalo kunabaza balinyazwa ukuthi mabetshela ukuthi uyafeba linyazwa into ayiphilayo ngoba akafuni ukuyizwa ufuna ukutshela ukuthi will make it in life. Noma ungathiwa uyomake it ngempela in life uthola imoto uthola yonke izinto but the end of the day Jehan Bedifir uyolahlwa uyoshiswa ngoba kunabantu abangathanda ukuyala kunabantu abangathanda ukuzwa abafuni ukuphenduka noma sebefikile indawo endakhona kuphenduka khona bafuni. Uthi verse number 19 umlomo wakho wenyukele bubini ulimi lwakho luqamba manga. Mntwana bakaNkulunkulu abasindiswa banamanga bafuza befundisi babanamanga kwabona befundisi babo. uNkulunkulu uyamnyanya umuntu onamanga. Banamanga abantwana bakaNkulunkulu bangakukhanda ithembiso bakuthembisa izulu nomhlaba kungabe intalutho nobhuti la abathembisa usisi bethu imshado emshiya kanjalo eqhubeka nempilo ashawuna uvalo akayisoli nakuNkulunkulu ukuthi ngiyenze sethembisa singehlulile ukusifeza. Uthi uJesu oqamba amanga ufuza uyisa uSathana. uSathana kana akaze benalo iqiniso nabantwana bakaNkulunkulu abaqamba amanga ngoba ngathi into encane. Abaqambe bamanga bangaphansi kombuso kodwa sinabo siphila nabo basilobe beqamba amanga. Ku-Good Friday manje baningi kabi abathembisa ukuthenga inkomo ngama conference ngeke bayithenga futhi angeke baxolise ngoba into yamanga ikubona akayisoli ukuthi I've said something engehlulile akakwazi nokubuyela emuva azoxolisa. Baningi abantu sabathembisa izinto ezinkulu abantu sabathembisa bathengela ama uniform bathengela izicathulo abantu sabathembisa ukubanakekela basabathembisa asikaze sikwenze after lokho asikaze saxolisa ngoba lento ukuphila impilo amanga nobuqili ilakithi akwazi nokuyisola ukuthi I've done something wrong engafuneki in this kingdom. Singabu ethu bungcwele mase sifike endaweni la khona nomama nje abaphila lento yamanga abangayinothisa atshela ingane zakathi mawakho waphasa ngizokuthengela ukuthi yenza ukuthi ngizokuthengela ukuthi zikwenza ingane angathenga angabuyeli futhi nokuxolisa inganeni ngoba ukubona kuyindlela eright ukumanipulate ingane so that ukwazi impilo iqhubeka ngalendlela. Lempilo esiyiphilayo phambi kaNkulunkulu ngeke sivela simsulo ngoba we have decided ukuthi noma sesifike phambi kaNkulunkulu we will keep on acting as if la kuSimakade akasazi. Yakwazi uNkulunkulu yakwazi uSimakade. iBhayibheli la olimini lwakho unenkohlakalo kwawena uqobo lwakho unamanga. Abazalwane banamanga. Abazalwane banamanga. Thina kunezinceko zasiqambela amanga udu ethi inceko ukhuleka ngizokwenzela ukuthi abafundisi bayihola amabanga
ahlala nomunye odume kabi ngelina engisukele ngifica ngelina ngidlala keyboard engisukele umuntu wenkosi uyangibusisa ngicela uthatha account number yakho ngikufakela imali engisukela nje ngidlalela keyboard wathi kusuka lapho ke wayiphumela ke kube sengathi yabona lento le once waphila kuyo awushawana uvalo uma wakhe wayenza something wangayenza because usathana ukwenze wa enjoy ukuhlala khona emanyaleni ngoba sake sayikhuluma ngelinye ilanga ukuthi isibani somzimba amehlo bese kuthi isibani somphefumulo unembeza uma isola kungalivula isikhathi eside kungena intuli isola kuliyalimala egcina lingavaleki ukulimala kwamehlo ukulimala komzimba wonke ngoba uzongena emeveni uzongena emlilweni uzongena egodini ngesizathu sokuthi amehlo selimele sibani somphefumulo unembeza wakho once unembeza wakho wawubulala ungasakunikeza uvalo ungasa indicate ukuthi you have done something wrong uphila noma kanjani that's why ubalula uhamba uyolala ungashawana uvalo ulala nalo kuba ngathi uenjoy life ukhona into eseyifile and usathana once wayibulala lento yesibani kuwe uphila noma kanjani ungaqambela abantu amanga uthuka abantu ungayisoli kuba ngathi awunanhliziyo khona into eseyifile kuwena uyophila leyo mpilo athile uyolahla and this thing yaqala mhlazana sathi sikubona lokho umoya ongcwele okukhuza that you have done something wrong xolisa uthi mina ngimncenga umuntu singabu act ubungcwele phambi kukaNkulunkulu singabu act ubungcwele mase sifike endaweni la khona kumele sithole usizo khona Abantwana bakaNkulunkulu abayi-actile this thing they keep on acting as if like everything is okay uNkulunkulu uyakwazi ukuthi na correct ngicela ukutshela imfihlo kumele uyazi enye ukutshela imfihlo enye nje mhlawumbe izofika kabi kodwa ngifuna ukutshela ngenzela ukuthi ngelama usha uyazi ukuthi inje lento la uma mina nginonkosikazi bese ngisuka ngiyoshela intombazana sengishadile sifuna ukumemezela ivangeli lokwenza ngelinye ilanga wazi ukuthi mawuye endaweni efudumele uyela wena futhi eyokwenza ukuthi mawuqala ugila lemgilingwane manje le crew yabafana egcwele lapha ku TikTok wakho ofe waso hi beautiful unkosikazi womuntu hi handsome uyindoda yomuntu ukwazi lokuthi kuyokuphapha emsendaweni efudumele uma wena ushadile unonkosikazi bese uhamba uyolala nondindwa ulala nezifebe unonkosikazi bese ukuyeka lokukulala kungakuconfessile kumkaka ngoba wonela unkosikazi wakho noNkulunkulu bese uthi ngiyekile leso sona sixolelwe cela ukukusiza namhlanje isona sixolelwe wasonayo wangaxolisa kumuntu omonile noma ungasula umlomo uthi everything's okay it's not okay ngoba komele uyoxolisa kulomonile ukuthi kunala ngihamba ngalimaza sivumelwano sethu ngoba uma kushadwa kuyenza isivunyelwano kwenza icovenant uma nilala kuhlangana ama-sperms ukhona igazi ikhanda isivumelwano uma wena usuka uyolala nomunye umuntu okusho ukuthi ulimaza icovenant eyikhona bese uyilimaza le covenant behind his back or her back bese udecide ukuthula uNkulunkulu uyakwazi ukuthi sivumelwano khona usilimazile kanti kumele uconfess ukuxolisa ngiqala phansi ngezivumelwano uma uNkulunkulu atshela isizwe sakwaIsrael ethi uIsrael uyangifebela umfebela namatshe nemithi wechaza ukuthi in the Old Testament ithi iBhayibheli ulukuzana uMoses wabulala isilwane wafafazela igazi kwisizwe sakwaIsrael wathi ukhanda isivumelwano so mayithi uyangifebela namatshe neziwechaza ukuthi sithi sikhona isivumelwano sizenzile ngegazi bahamba bochitha inkomo nembuzi bakhanda ivumelwano nabanye oNkulunkulu kuyadula ukusivume izono yobusi entertainer kangaka kungcono kuphela umshado kodwa ulikhulumile iqiniso kunokuthi umshado uqhubeka kodwa wakele phezulu kwesekelo samanga ngoba uyofa uyolahlwa ngelinye ilanga tshela iqiniso ngimile nguKristu so it's a piece of advice nakubo bonke aba-entertain umdlalo wabafana ukuthi lo mdlalo okhanda ngelinanga uzokubiza iprice ende kakhulu ngoba kulula kakhulu uwele esonweni ukusenza isono ukuthatha isekete kodwa ukuphuma kusona uthatha isikhathi eside kakhulu kulula ukuthi ungaphila noma kanjani kodwa kuyingozi kuyathatha kuyabiza ukuphuma
asiyifundiseni. Ngiyantshela nanomama nina nihamba nilala namadoda ubuye uzo-act ubungcwele, hamba uyotshela indoda ukuthi mina ngakhe ngabheda umshado wethi ngawulimaza. Ayicasuka indoda kodwa iyokucasuka mathu ayisakufuna kungcono kodwa obulukhulumile iqiniso. Bakhona obaba bakhulisa ingane ongazona ezabo. Umama uya-acta nje kahle ngathi ingane zikazi wathi uright, ngeke ayibone ingane nekhanda likhulu ifana neyanga. Noma ngathiwa mina ngazi ukuthi akusona ingane kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi sona lelo fayele libekiwe uyolifica ngelini lawo. Uyo-act ubungcwele kodwa bungakuyisi kuNkulunkulu. Asiphendukeni sasenethuba lokuphenduka. Unga-act phambi kuNkulunkulu, uyakwazi. Uyakwazi uNkulunkulu. Singabu-act ubungcwele. Singabu-act. Asiphenduke manje sasenethuba. Kulabo esibonile. Phenduka, hamba uyendodeni nawe umtshela iqiniso. This is what happened. Singakuhleka sonke izwe lonke likuhleke kodwa ubukhandla ukuthula noNkulunkulu. Kuhleka kwakungoba ngowesikhashana. Kodwa phambi kwaNkulunkulu yoba uyiqhawe ngoba ulungiselela ukuphila kwaphakade. Sathana ukutshela ukuthi everything's okay. That's why nezono zethu sihambe siyovuma emakhoneni siyeke abantu esibonile ukubatshela iqiniso ukuthi angahambanga kahle. Singabu-act ubungcwele phambi kukaNkulunkulu. Singabu-act. Ungazi-actise ngathi uright ungekho right. Kunabantu kumele sobatshela iqiniso ukuthi angenzanga kahle. Athi verse number 20. Sifunda uMawubo 50. Verse number 20. To verse number 20. Uhleba umfowenu. iBhayibheli uthi asefa umfowenu yamhleba. This is what is happening in the body of Christ. Hlebana sodwa. Nabazalwana abahleli ngathi baphuza amatiya. Hleba umuntu ebuyahleka nawe ekhuluma kanye nawe ekubeka amabala phambi kwabo bonke abazalwane. Kube ngathi yonke into iright. Makuphuma inkonzo babambe imihlangano behind our back kuyaxoxa uthini ma-ethi uthini ma-ethi. iBhayibheli yamhleba umfowenu. Lento le kuba ngathi into right. Bafuza uSathane uyise ukuthi kuyahletshwana. Ibandla liyahlebana lonke. Uhleba umfundisi ukuhletshwa noma ubani uyahleba nomfundisi wakhona ukukhuluma. Lento sayi-act as if everything is okay. Kukhulunywa ngamagama abanye abantu. Makuphuma inkonzo kufonelwana kuthengwa ama-minute ama-WhatsApp group kuhamba ama-voice note ethu kuyaxoxa. Uhleba umfowenu kusho uNkulunkulu. Mntwana kaNkulunkulu osinisiwe uyakusaba uhamba khuluma amagama abanye abantu. Fakaza izinto ongayifuni ngoba lento okufakaza emnandi mawufakaza kodwa ukuphuma kuleyo nto la ilukhuni kakhulu ngoba kunabantu abamele batshela ukuthi ngibe umunye njalo wakhe wakhuluma kabe. Singabu-act ubungcwele uNkulunkulu uyasazi. Lithi iBhayibheli uhleba umfowenu unyafuza indodana kanyoko. Monakalo mningi emzimbeni kaKristu. Abefundisi badayisana bodwa la sokholwa befundisi badayisana bodwa badayiswa abanye. Abanye uSathane banikeza ama-position babanikeza lento zama-fraternal so that bakwazi ukushaya abanye bafuna ngathi baya protect ivangeli. Protect ivangeli kali protect omunye umuntu. The only way to protect ivangeli kulishumayela. Hayi ukuthi hamba sivala amapala ngathi wo goalkeeper. Nala ngiphuthuma khona ngazi noma sogcina sifikile yini. Athi verse number 21. Lokhu ukwenzile ngathula. Nayo iphathe ebhlungu engiyithandayo, ebhlungu kodwa ngiphinda ngiyithanda. Kuthiwa lento awuqala ukuyenza. Kukaningi uyenza, baningi abazalwane obalimazile. Verse number 21 uthi lokhu ukwenzile ngathula, ushaya sengathi nginjengawe. Ngizakulaya. Ngikubeka phambi kwamehlo akho. uNkulunkulu uthi uzobukisa ngawe. Uthi awuqala ukukwenza lokhu kwenzile ngathula. Nganzabwethu khona ongizwayo. Awuqala ukwayenza lamanyala lemikhuba. Uhambe wayolala wakhulelwa wabuya nengane kwaxolwa kwambambatha sengathi yonke into right. Uhambe womithisa amantombazana kwangathi yonke awuqala ukukwenza. uNkulunkulu uthi ukwenzile lokhu ngathula. And ukuthula kwami ucabanga ukuthi angikuboni bafethu khona ongizwayile. Kunabantu besifazana abahlukumeza amadoda emakhaya indoda idla ngepayipi. uNkulunkulu wathula ukubuthi iBhayibheli ukwenzile lokhu ngathula. Usathi ucabanga ukuthi ngifana nawe ngizokushaya ukubeka phambi kwamehlo akho. I will discipline you.
sekuba ngathi impilo yakhona ukuyiphila lempilo ukuphila lamanyala ngoba kube sengathi uNkulunkulu ngevela ngeke asho lutho uthula uSimakade kunikeza ithuba lokuphenduka kunokuthi ukuphenduka you keep on repeating the same mistake you keep on doing the same thing usoloko uxovile soloko udala ichaos ukwenzile lo Simakade wayithulela iBhayibheli ngizokushaya ngikubeka phambi kwamehlo akho sibabonile thina abantu abahlekisa ngoNkulunkulu uchapter 6 incwadi kaGalatians lithi iBhayibheli uNkulunkulu akahlekwa singafiki sibu-act ubungcwele phambi kukaNkulunkulu singabu-act ubungcwele endaweni yokuthola usizo singayi-act impilo engcwele kodwa ingekho ngcwele sidinga abantwana bakaNkulunkulu abethu mabavele ebuthakathakeni bakho bonke ngofike kuyena hlala phansi makuthi khala uyibona njengesoni phambi kukaNkulunkulu lithi iBhayibheli ukwenzile lokho ngathula asiqala ukuhlambalaza uNkulunkulu namhlanje kudala samhlambalaza kwaba sengathi akaboni kanti uNkulunkulu uyabona wayesinikeze elinye ithuba lokuphenduka kunokuthi siphenduka siloko siqhubekile ukuqhubekana lamanyala uqhubekana lamanga hlukunyezwa amadoda emakhaya abantu besifazi amadoda ahlukumeza amakhosikazi kunamakhosikazi aphila kabuhlungu adla ngamapayipi ngoba ashada amadoda abalisayo abanye bayashawa abanye badlisa kabuhlungu abanye bashade nezitabani zibaphilisa kabuhlungu kodwa mabevela kuba ngathi amadoda impilo yakhona uyasaba nokukhuluma uthi ngishada inkinga yendoda la uyayiphila lempilo kunokade atshela uNkulunkulu ukuthi ngiyehluleka ukwenzile lo mathula uMpostoli Paul sohlala esonweni kuze kuvama umusa yini cha nakanye we cannot keep on acting holiness bandla likaNkulunkulu liyahlanjalazwa kwabezizwe ngenxa yethu namhlanje uyazi ukuthi siphile esikhathini la khona uma kuzofika isigaba sokungena emshadweni awusabuza osisi bethu ukuthi uyintombi yini intende le ikude kakhulu mhlawumbe umbuzo omele ubuze ukuthi unezingane ezingaki kube sengathi kuyisitayele sokuthi la ekukholweni intombi into ayitholakala kumele njalo uma ufika uthola intombi enezingane wena thina sesiready ukuba ama stepfather nabo sisi bethu seba ready ukuba o stepmother ngoba naye insizwe zikhona ziyazalisa ziyayiphika ingane kwabanye athi akusingane yami efani nami sasebenzisa icondom ngalelelanga bafuna ukunikeza ijazi kuba ngathi impilo yakhona le kukholweni makhulunywa ngendaba zeintombi nezinsizwa into engekho la kithi kuba sekujwayelekile lento yama courtship kulalwane kuphika ukuthi kufundana impilo yethu nje okukholweni sikwenze sakwenza samnikeza namagama esingisi so that we'll keep on doing these things kodwa siliphathi igama likaNkulunkulu siphathi isivumelwano sikaSimakade kodwa thina sifuna ukukhuza we cannot keep on acting sibabadlali be-generations act ama-movie ubungcwele bube temporary simbona indlela engqoka ngayo ukuthi ukugqoka kwakho mawusesontweni akufani nalamanyala siwabona kuma social media platform do not do that uNkulunkulu uyakwazi ukuthi wena noma ngathi ufake iduku ufake nezikete eside esivala amaqakala but we know ukuthi ngaphansi kwalesikete eside ujinjile ufake zonke inwele ufake ungabu ubungcwele kuvela kuSimakade umuntu orathi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi you're not okay uya-acta le nto uqhamuka sofaka ikete ezinde kodwa uyazi kahle ukuthi ngaphansi kweyikete ezinde khululeka uma uphumala ubuyela kulamalegini akubele iketini encane eveza amathanga uya-acta endaweni yokuthola usizo Simakade uyakwazi wena lamaduku enzeni wavala indlebe ngale kwalamaduku la inwele ijinjiwe bakhipha namacici mabendalo kuba ngathi ukukholwa nokukhonza indawo la khona futhi uact uvela uyintombazane eclean nehloniphekayo mawuphuma uphinde ubuyele emanyaleni akho ube yipantsula nje uba yitomboy masifike endaweni yokukholwa makukhona into kumele uyenze ukuthi ungabu-act ubungcwele ungabu-act iBhayibheli ukwenzile lokho shothi awuqala ukukwenza into yakho siloku uqhubeka nayo iBhayibheli wathi ukwenza ngathula banini abantu abaxova mina imishado wayixovayo banini bangakusi sibethe wabathembisa imishado walala nabo baphika phuma kanjalo uqala namhlanje awuqale namhlanje ukukwenza Simakade wathula
uthi kodwa ke bayibona bafowethu ngizokushaya ngikubeka phambi kwamehlo futhi ngamagama ngendlela enzokudisciplina ngayo ngizokudisciplina ngikubeka phambi kwamehlo akho ubone iphambeko zakho ubone ukwenza kwakho ukuthi you are the cause of these things. Yeke lempilo oyiphilayo before uthole the same God okunikeza intambende kalayeni is the same God who will punish you one day. The same God obukisa ngayo kubantu ekhakini lento okukholwa bayazi ngoba uyakholwa ekhakini kodwa uphuzana notshwala, uyakholwa ekhakini uzala ulethe ingane, uyakholwa ekhakini kodwa njalo ulethe amantombazana. Kunelanga la uSimakade ayokwenza ube yi-example phambi kwabo babuza ukuthi uphi uNkulunkulu wakho. Ukwenza isikhathi lithi iBhayibheli uzokubeka phambi kwamehlo akho. Uyoyibona ukuthi uyadeserve ukuthola lempilo oyithola. Abanye lezinto bayayiphila badlala ngoSimakade avela abafaka emshadweni la khona bathola indoda ezomfaka ebhotweni lamafutha ashisayo. Noma ungakhala ukuthi uthola indoda kwasha kwacima kodwa mawubuyele emuva yasho ingqondo yokuthi ukhokhela izenzo zakho ngoba God can forgive everything that you did but he cannot forgive. You cannot run away from the consequences of your doing. You can dodge and dodge and keep on dodging, but you cannot dodge the consequences of your doing. Noma ngakuxolela uSimakade kodwa umphumela wezenzo zakho uyothola. Uyaxolelana uSimakade kodwa umphumela khona uyokufica. Okufica. Usho ukuthi uvuna izithelo zempilo yakho wayiphila emanyaleni. Ukwenzile lokho ngathula. Cabanga ukuthi ngifana nawe. Ushaya ngubeka phambi kwamehlo akho. Verse number 20 lokhu kwenzile ngathula. Verse number 21 lokhu kwenzile ngathula ushaya sengathi njengawe. uNkulunkulu ubonakala ngathi abantu bathi akekho ngoba sebawaphile lamanyala baza ba enjoy ukuphila kuwo amanyala rather than ukuthi masifike kuyo uNkulunkulu. Namthanda uyabona uDavid enganza kwethu uDavid wayebathanda abantu besifazana. As a result uma efa uDavid kwangakholakala ukuthi ufile kuthiwa uma eseyingubeni efile uDavid kwadingakala ukuthi ukuthatha umuntu wesifazana ekhumula benqune efakwe ingubeni kwabonakala ukuthi mambana ayivuki ngempela kwabona awushone ngempela ngendlela kwayebathanda ngabantu besifazana but that man wakulula kakhulu ukuphenduka wabulala uOriya ngelinye ilanga efuna unkosikazi wakhe. Wofunda uMahubo 51 uyena ubhala uMahubo 51 iphenduka indoda emveni ukuthi yenza amanyala yabhala uMahubo 51 uNkulunkulu ngiyavuma ngonile kodwa ngicela umoya wakho ongcwele ungawumuki ungangisusa ubukhona bakho kodwa bafethu dinga ukufundela uMahubo 51 hayi bafethu. Verse number 7 51 verse number 7 actually from verse number 50 from verse number 1 le ndoda yaphenduka emveni ukuthi itshelwe umprofeti ukuthi wena ubulala indoda ngenxa ukuthi ufuna unkosikazi wayo yanga actor kodwa yadecide ukubona no let me just admit that I've done something wrong. Verse number 51 uthi ngihlaze ngeyisopi ngihlambuluke ngegazi ngibe mhlophe njengeqhwa. At verse number 8 ngizwisa intokozo nenjabulo ukuze ithabe amathambo awachobozileyo. At verse number 9 fihla ubuso bakho ezonweni zami wesula zonke izenzo zami ezimbi. Phendula indoda yabulala indoda ngenxa unkosikazi wayo iyacela kuSimakade. At verse number 11 verse number 10 uthi uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo uvusa umoya oqinileyo phakathi kwami. At verse number 11 ungangilahli ebusweni bakho akodwa bafowethu ungangilahli ebusweni bakho ungangemuka umoya wakho ongcwele. At verse number 12 buyisela kimi intokozo kwensindiso yakho ungaphasa umoya ovumayo.
uthi verse number 13 khona ngiyakufundisa abaphambukayo izindlela zakho nezoni ziyakuphendukela kuwe. Umthandazo wendoda le eseyitsheliwe ukuthi uyabheda, ya decide ukuthi awulu repent. Ithi iBhayibheli uma icela umusa icele kini ithuba thi ukwenzeni kwami nasekwahlulekweni kwami cela ungawumunki umoya wakho, ungasusi ngamagama ubukhona bakho bungasuki kimi. Dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo ngamagama lokhu kuxolela kungagcini kube seyindebeni zomlomo. Ngicela ngoba isisenzo siphakathi ekujuleni kwenhliziyo yami, ngicela ususa lo moya okungcola ukukhanukelana nabantu besifazane babantu. Dala kimi inhliziyo, dala kimi umoya wakho ungawususa inhliziyo yami, awuyidala inhliziyo ehlanzekileyo. Thi iBhayibheli mase ukwenze konke lokho ngiyofundisa nabanye, kodwa bafethu ngiyofundisa nabanye ukuphendukela kuwe. Asibatshela abantu ngokuphenduka ngoba nalabo sisi bethu abaphila emanyeleni bazabazala ababatshela abanye ukuthi ungakwenzi lokho ngoba abaphendukanga, baqhubeka nobaba bakaBholi. Bayakhona bothenga impahla zikaKhisimusi ethe buya nengane, uyakhona athi boqinisa kwasha kwacima ukuthi ubaba kusho bona usisi bethu ukuthi ubaba wengane inune engafi, kusho umzalo nosindisiwe ngoba abakwazi ukweluleka abanye ukuthi kuyaphenduka kubaba kaBholi ngoba asiphendukanga kukho. Nabo ubhuti bethu abamithisa usisi bethu bababamba ngeimpahla zengane ukuze akwazi ukulala nathi uzuzolanda impahla zengane. Ngeke sikwenze lokho forever. Proverbs 28 verse number 13. Singabu-8 ubungcwele phambi kwaNkulunkulu uyasazi. Proverbs 28 verse number 13. Proverbs 28 verse number 13 uthi fihla ofihla iziphambeko zakhe akaye kuphumelela, kepha ozivumayo azishiya uyakuthola umusa. Bakhona abayifihlayo iziphambeko that they've decided ukuvela njengabantu abangcono nabantu abangcwele, bese kuba khona kunamantombazana uNkulunkulu wabenzela umusa abaneqiniso. Ungathi mawukho ama-approach ufuna ukumenza unkosikazi, athi ngoba ngikubona sewuyimisela ukwenza ngicela ukukutshela ngami so that uma ushada nami ungazi, angifuni impilo yami uyitshelwa abanye abantu. Bese kuba khona izikhokho ke ogabhadiya ezokutshela ukuthi mina ngikaze ngithintwe nje, ngikaze ngithintwa kusho kudala egijima ngoba inhloso akuwutshontsha umshado. Noma ungawutshontsha umshado waqamba manga ungena emshadweni ushada ngoba waqamba manga. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi wena awufikanga kahle, waqamba manga uzungena kulonda. Bakhona amantombazane neqiniso abayezokutshela ukuthi bhuti mawubona mina ngiyinkosikazi cha ungabhayiziswa yibhodi. But ngithanga uhamba kodwa uma ngibona kodwa ngaphenduka kuloko hamba kwami, kodwa uma ngibona njengomuntu wesifazane ngiphendukile ezolweni lami, kodwa ngicela ukukutshela kwenza ukuthi kusasa ungathi uhamba nonkosikazi bathi hey umuntu kaMavusana, hey umuntu kaMabhuro, umuntu yabani bani. Ngakho impela ngidlulile eGibhithe, ngibuya khona ngandlula naseGilgal, izolo lami lelo, kodwa ngaphenduka. Ngiyenzela ukuthi ungabi nenkinga noma uthi ubani, angisekho lapho. Bese uba khona izikhokho ke ezokutshela ukuthi akhulula mina endaweni akho umuntu ongaziyo la. Esho bebebhise emathaveni kunabantu that they've decided uku-act ubungcwele noma sekufika isigaba sokushada engazi ukuthi izinto zenye zezinto ziyohamba zivele emshadweni. Kuney'nsizwa zokutshela ukuthi mina hayi khululeka mina nkaze ngishaya, kusho mase kufika empini ukuthi lesi sibhamu lesi kudala sidubule, lesi sibhamu lesi asiqala ukudubula la, kudala sidubule lesi sibhamu. Siyazwakala ukuthi ushaya kwakhona asashayi lesi shala, kodwa wathi sathi uqamba amanga athi akazi lutho. Singabu-act ubungcwele, ngabu-act singathi masifika endaweni la khona kumele sithole usizo, we keep on acting holiness. And one of the things eyenza ukuthi sibu-act ubungcwele is because people who are leading us, they are not living a holy life, including about namakhosikazi abo, even those who are leading us kuma-choir, holy worship team. Siyabazi masihlangana nabo emadrobheni kuhlukile lento abayiyona emasontweni lento esiyibona abayiyona emphakathini. Are two things different. That's why they are not challenging us
to live a holy life, because their lifestyle are far away from leading us by example, so that ayikho into abayenzayo esichallengeayo ukuthi nathi siphile impilo right. So that's why sikubona ku right ukuthi ku right lokhu ku actor bajola ngama courtship kube ngathi yonke into right. It's a piece of advice for everyone namhlanje ebusuku ukuthi makhona into uNkulunkulu akumela kwelekelela kuyona zifundise ensukwini zokuphila kwakho ingakafika imihla la khona uyolala ngaye emathuneni. Zifundise ukuthi ngizozama impilweni yami yonke ukuthi uNkulunkulu will never hide anything from you. 2 Timothy chapter 2 lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyabazi abangabakho. Uyasazi uNkulunkulu, uyabazi uNkulunkulu abantu abamkhonza, uyabazi uNkulunkulu abantu abangene ngokuphelele. Let me just give you a piece of advice siyekeni bafethu siphumuleni siyafika siyaqala. uNkulunkulu wakhe wafika ekhuluma nomprofeti uSamuel ukuthi akayobuza uSawuli ukuthi kuhambe kanjani concerning indaba yohambo lwabo lokubulala izitha ababulala nemfuyo. Uma efika umprofeti weyazi kahle umprofeti ngoba wayetsheliwe uNkulunkulu ukuthi that man akayenzanga into engimthuma ukuthi ayenze. But uSawuli we decided to act ubungcwele phambi kukaNkulunkulu. That's my point. Mefika umprofeti uSamuel Samuel uthi uSawuli akakwenzanga uNkulunkulu ekwenza. Wafika wamubuza kanjani. Irespond kaSawuli eyiqiniso yayomvezela umusa uvela kuNkulunkulu. But kunokuthi akhuluma iqiniso etshela umprofeti uSamuel ukuthi no kube nephutha ohambeni lwethu. He decided uqamba amanga athi everything yenzeke kahle njengalokho inkosi ishile eqamba amanga. Hawu kuhambe kahle pho umsindo semva kwathi awu naku ngikhohlwa umsindo lona kahlahla kubanga yimina yilabantu engihambe nabo. Bathi silapha yababona inkomo ekhulupele but decide ukuthi ayithathwe ibuye. Manje umbuzo lapho Sawuli phela yiwena inkosi uthunywe wena. Obani abane access noma abane authority yokutshela wena ukuthi izinto engabula wena uyinkosi. After amanga kaSawuli kwaqhamuka ijudgment. Just imagine uSawuli kube waba honest wakhuluma iqiniso. Yayovela intuba yomusa but he decided to act holy yet angekho ngcwele wathola ijudgment. Wathi kusukela namhlanje oyazi ukuthi into yokwenzeka isizwe sakwa Israel concerning umndeni wakho kuyokhala zonke isizwe siyoyizwa lolo daba, because udecide noma disobey uNkulunkulu kunokuthi akhuluma iqiniso waqamba amanga. uNkulunkulu emazi ukuthi akenzanga khona, kodwa kunokuthi amtshela iqiniso wadecide ukuthi act ubungcwele. Uma kufika uNathaniel umprofeti ezotshela uDavid amayiqala uNathaniel umprofeti emtshela ngezimvu eziningi, umuntu wenezimvu eziningi kanjalo mase emtshela wena wenze lokho Nkosi, akagolozanga uDavid, wabona iphutha wavuma athi cela ungenzele umuso uNkulunkulu. Ngiyakhumbula inkosi uAhabe emveni ukuthi kubulawe uNabothi ebulawela ilukuzana isivande sakhe. Lithi iBhayibheli mayikhuluma nomprofeti uElisha wathi uNkulunkulu uyambona yini uAhabe inkosi ukuthi uyazisola enhlizweni yakhe. That's my point, ukuthi ungabuethu ubungcwele phambi kukaNkulunkulu emveni kwamanyala. Akunandaba ukuthi wenzeni ubulale bani ukhipha izizwe engakanani, kodwa iphutha ongalenza phambi kwaNkulunkulu before ekunikeza ijudgment uyokunikeza ithuba lokuthi ukhuluma iqiniso. When you decide to act ubungcwele kunokuthi uphenduke ukuthi this is what happened, bese uNkulunkulu akuvezela umusa. uAhabe inkosi uma sebhedile ithi iBhayibheli wazisola. Sizo uNkulunkulu athi kodwa uyambona yini uAhabe ukuthi uyazisola. Etshela umprofeti uElisha ukuthi uyayisola lo muntu. Yilabo abazalwane sama ilokho sizama ukuemphasize kuwe ukuthi siyakwazi ukuthi yehluleka, kodwa uma uNkulunkulu ekuvezela ithuba lomusa unga-act mtshela iqiniso. Baningi abantu uNkulunkulu abadecide ukuthi ebabulala. Untshona Adamu into yafaka lamanyala ukuthi umathi sewudlile nowadecide uqamba amanga athi akusimi. Sinabazalwana bathi masebawele emanyaleni bakhomba abanye abantu. And one of the things ezenza singasizakala kulamaphutha ethu ukuthi ekwahlulekeni kwethu sifuna ukublame abanye abantu ukuthi wosibani bani abayenza ukuthi kunamantombazana ambayolala akhulela mawuthi okwenzakala nathi angazi
ungipatreke kanjani kunokuthi avume ukuthi actually mina ngaba nobudede ngoba ngangiyofuna ekamereni lika brad ngangisukwe yini uku-entertain umfana ekhuluma nami because kunokuthi sivume so that sikwazi ukusizakala sifuna ukweneka abanye abantu so that sizoba comfortable ekwahlulekeni kwethu so that we'll keep on acting bambala wakwazi ukuvuma amaphutha abo uNkulunkulu abathethelela lokho singabu ubungcwele endaweni yokuthola usizo lapha ensimini yase-Eden u-Adam wakhomba u-Eva wakhomba inyoka nayo kube yalunguza ngemuva yayizomkhomba omunye athothi akekho omunye ayikho imishado ehlala ngokuthula phakathi kwabantu ababili aba-acceptayo ukuthi bobabili banamaphutha kuhlaleka kahle but the problem emzimbeni kaKristu namhlanje sinabazalwane aba-act ubungcwele la khona uNkulunkulu esefikile ukuthi abalekelela ebatakula abafuna ukuvuma ukuthi we have done something wrong kwafika owesifazane waseSamaria uJesu efika kulo wesifazane waseSamaria kuchapter 4 incwadi kaJohane lithi iBhayibheli mabethulo bexoxile uma uJesu ethi kuyena wena unamadoda athi akazaphika athi ngisuke wavuma ukuthi ukhuluma iqiniso ngoba uma uJesu athi awunayo indoda uma ethi kuJesu anginendoda ekhuluma iqiniso athi impela uqinisile awunamadoda usola kubamba amapisi job akacasukanga wabonga uSimakade ethi nanga umuntu ekhuluma mina etshela mina ngqonke lo muntu uyangazi lo kube wena ngaba kusambe sabhalulwa incwadi ethi sibathuka sibabiza ngefebe ukuthi balala namadoda awu6 ungabu ubungcwele phambi kukaNkulunkulu it's a piece of advice ungabu ubungcwele phambi kukaNkulunkulu uNkulunkulu njengesibhedlela it's the only place la khona uyosizakala khona mawuya kuye njengescanner kunezinto uNkulunkulu angeke usize kuzo athi wena uzobe neqiniso ngazo tshela uNkulunkulu ukuthi ngiyehluleka la futhi uma uact uNkulunkulu uyothula vele ngoba akakwazi ukukwenzisa into ongayifundi that's why lithi iBhayibheli lithi uNkulunkulu uyathanda bonke abantu basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso but the question why abantu bangasindiswa is because bona bafuna so uma wena ungafuni ukusizakala ebuthakatheni ayikho into ezokwenzeka automatically ngeke wena mawufebe uqhubeka ukufebe ngoba awukadecide ukuceba ubufebe bakho kuNkulunkulu mawutshontshe uqhubeka utshontshe soloko ucaphuna kuyo le mali eminikele ucaphuna kuyo kule mali eminikele yasenkonzweni lokubusela bakuyo uqhubeka ugcotshwe kakhulu uyitshontshe endlini yokukhola ngoba kazomceba uNkulunkulu uthi hey mina nginenkinga Simakade futhi wena ngendlela le maso ugcotshwe ngempela kulento obusela uzuyitshontshele wena utshontshe imali yakho uyifihla udlela amakamereni udla utshombole umuntu udla kabuhlungu manje ngoba lento obusela sewugraduateile kuyona thina sakhula ngabona mase ufike kahle lento obusela utshontshe nokudla kwakho udla umbosi uthatha iphisi ulunguze emnyango udla kabuhlungu ngoba sewuze wagraduate lento okuphila emanyaleni le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu ngokhona la ngakholwa siyathemba ungenelo lokuzofunda hayi kuphikisana iloko esikushoyo uNkulunkulu akasenzele umusa ensukwini zokuphila kwethu ngenani bafowethu kulo 30 minutes bese siyaphumula ngo9 sanibonana usho njalo uncandweni didala ke iminhliziyo ehlanzekile ungawumuka umoya wakho ongcwele ngenani nganza kwethu ngesixoxeni kafishane bese siyaphumula egameni likaJesu ngiyabingelela Nkosi yami enkosini yamandla nakubazalwane nasebandleni lonke likaKristu ngiyezwa bangcwele kade nikhuluma kade nifakaza kade ukukhulunywa ngokukhuluma iqiniso ngengathola abanye abazalwane bexoxa ngoNkulunkulu izolo ngithi mina yazi ukuthi kwesinye isikhathi kukhona ukubalisa nokukhuluma izinto ngomlomo wakho nokuthi ukungabi nalo iqiniso ukugcina sekuyisitha kumuntu nakuyo umnikazi okungabikho kweqiniso kuyo ukungabi nalo iqiniso kwakho ugcina sekuyisitha nakuwena ugcina lapho sekufanele ukukhuluma iqiniso khona phambi kwaNkulunkulu usekhuluma njengevictim phambi kwaNkulunkulu usukhuluma ngathi noma yini eyenzakalayo ugcina uyidefender ngenxa yokuthi uqale kwabaleka iqiniso kuwe awufuni wena ukunanyathelwa into embi noma ukunanyathelwa ukusolwa
kade ngikuzwa uMathinta laphana ngisho nangokweBhayibheli ukuthi ukuba u-Adam angabe akadluliselanga phambili ukona kwakhe wasethi yilo wesifazane onginikeze mhlawumbe ukube wavele wasarenda nje wathi yebo Nkosi kunjengoba ubonile ngibhedile ngoba ukhulumile wesifazane nami ngavuma ngabe wabakhona ushwele baningi abantu abaseyimeni eziningi ezingabe ziholele ekuthenini ukube ukhulumile iqiniso ukuthi ngizizwa kanje angabe kube khona mhlambe okuyisinxephezelo esiseduze ngabe inkinga yakhe isheshe yasolveka ukube akadileyanga ukukhuluma iqiniso ukuthi cha ubuka umuzi umzali noma ezokwehlaya athi ngicela ukubuza ukuthi ubani ontshontsha ushukela uma ningake nikhuluma iqiniso ngizoniyeka kodwa uma ngabe niqhubeka nokuphika ngizonishaya umuntu oqamba amanga kuyenzeka ukuthi aqamba amanga kuze kuchaphazeleke nabaseduze kwakhe ebebengeke besithola isijeziso uyabona manje lento eyenziwa uAdam ukuthi alokho ephika iqiniso kwaze kwehla isiqalekiso esichaphazela nabantu ababengekho ekuneni kwakhe uke uthi uzazi ukuthi wena odlushukela kodwa ngenxa yokuthi ubu among abantu aba-innocent abangawuntshontsanga kuthiwe-ke ngoba owudlile ngempela uyaphika ngizonishaya nonke liyoze liphume iqiniso uquve neqiniso wazi kahle ukuthi sekuchaphazeleka ngisho abantu abangenzanga lutho that's why aze nofika nogulayo phambi kukaJesu abuze ukuthi ngabe lokhu kugula kungenxa yokona kwethu yini noma kungenxa yokuthi kugula yena kuthi akusikho ukukona kwenu because abantu bayazi ukuthi kuyenzeka umuntu onile achaphazela umuntu ongonanga that is why mawufika phambi kaNkulunkulu noma ufika phambi kwabantu noma ufika phambi kwempilo kubalulekile ukukhuluma iqiniso kunabantu abasebuhlungwini ekufanele ngaba bekho kubona ukube bakhuluma iqiniso ake ngenza isibonelo nje ukuthi uyeza ukuthi lobuhlungu obhekene nabo buyakusinda futhi bakwenza ukuthi ungabhekani kahle noNkulunkulu bukwenza ukuthi futhi nawe uzizwe ukuthi cha mina noNkulunkulu asizwani ngenxa yokuthi ngikule situation engikuyona ubona uthola ukuthi omunye washonelwa ingane washonelwa abazali washonelwa yonke into ethandaza emethemba uNkulunkulu kuthi sekufike esigabeni sokuthi inhliziyweni yakhe unenzondo ukuthi mina ngathandaza uNkulunkulu ukuthi wangakwenzi mina ngathandaza uNkulunkulu wangakwe kodwa uwethe ngathi strong futhi leyo nto ayizwelanga ungabe uyahamba ume phambi kwaNkulunkulu uyosho ukuthi akuhambeki akuphendukeki into eyenzakalayo ngidinelwa abantu khona into eyenziwa abantu uma ngabe kuthiwa kushoniwe noma ngabe kuthiwa khona into ekwehlele ebuhlungu othi wena mawubalisa phambi kwabo ngama-emotions or ubalisa ngey'nyembe zokhala bekududuza bethi ngane zakwethu ningakhathazeki ningakhali njengabantu abanganathemba uma uhambile ubaba uhambile kodwa sikhona nganekazi dadewethu sizonikhulisa abakukhulumi lokho ekujuleni kwey'nhliziyo zabo bakukhuluma ekutriggerishweni ama-emotions akho ukuthi wena uyakhala usebunzimeni usebuhlungwini uyakhala bakududuze ngeqiniso lokuthi bazoba nawe bezohlezi bekhona kulesimo obhekene naso kanti cha abakhulumi kanjalo kuphela besindwa ukukhala kwakho and then wena uhlule ukuthi uma lento yehlule wena uNkulunkulu ukuthi okanye umiyekwe uwe hayi ukuthi kwehlulile uma lento iyekwe uwe uNkulunkulu akumele mina ngizondela abantu bebengithembisa ngoba wena uNkulunkulu bukhona ngikhale kuwe akwenzeka kwenzeka isigameko esibuhlungu phambi kwakho kwaze kwafika abantu bangizwe ubungeke yini ungipholise because labantu bakhulunyiswe ama-emotion obuhlungu benhliziyo yami baze bangithembisa izethembiso zamanga ubungeke yini ukuthi kunoma ublame abantu ukuthi unje empilweni yakho kubuhlungu kanje ungayi phambili empilweni yakho ukuthi usibani wenza ukuthi usibani wenza ukuthi ubungebuyele yini kuNkulunkulu niyoqedela lento esalayo ngoba kahle kahle umuntu owabakhona ebuhlungwini bakho
bungakabi khona uNkulunkulu abantu bafike kuvele sekonakele base beyathembisa ebuthakathekeni babo bokuthi bahabantu ubungedlule yini ebantwini uphindele empandeni zesosi yomsunga wenkinga obhekene na ukuthi kahle kahle ngize ngibambe nabantu amagqubu ukuthi abafinyelelanga ukufezeni izethembiso zabo ngami wena Nkosi ube wawukhona uthini ngalenhliziyo yami eyophikazi ukuthi njalo uma ngengezwe abantu bekhuluma ngoma babo mina ngine-enga ukuze uzibone futhi ukuthi kuyo yonke into nakubo bonke ubunzima nobuhlungu obudlule kubona ukuthi awupholanga yilento yokuthi umuzi umuntu ethi ngakhela uma umuzi ngiyothengela uma imoto wena ukuzwe kulubuhlungu utriggerisheke ukuthi wena awusenaye izimpawu leze kufanele zikukhombisa ukuthi wena upholanga awusakwazi ngisho ukujabulela abantu abanonina awukwazi ngisho ukujabulela abantu abanamadoda abo awukwazi ngisho ukujabulela abantu abanezingane ngoba wena kudlulile ukuthi eyakhe ayikho kodwa unqena ukuba honest uphindele emuva ubheke ukuthi konakalепhi njengoba ulimele kangaka nje ukhulumile noNkulunkulu ukuthi ngezwe kuthiwa wena uNkulunkulu ezwini lakho mina ngimbuza uNkulunkulu ngithi mina ngezwe kuthiwa ezwini lakho wena uNkulunkulu ngalesi sikhathi sekufila uLazaro nensuku eziwu4 wafike wabuza ukuthi ubekwephi wamvusa kumina awufikanga wabuza ukuthi nganempi ibekwephi wayivusa uvumile yangabikho kusho ukuthi kuvume wena so anginasizathu sokublame umuntu anginasizathu sokublame dokotela ukuthi udelayile anginasizathu sokublame dokotela ukuthi uye late etheater ngoba kuthiwa wena awukho late kuthiwa futhi awukho early kuthiwa wenza izinto on time kusho ukuthi mina njengoba ngibuthakathaka kanje umuntu ohlalelo ukungipholisa wena ngize nawo kamanxeba nesilonda sami siyopha siyabhipha angisakhathali ukuthi ubani utheni ufikile ukhona yini ongiduduzile abanye abafikanga ukuzongiduduza that's why mina ngiba ne honest even ukuthiwa ngiyayidinga yini therapist ngiyayidinga yini psychologist ne physiologist bonke lolo hlobo lalo bantu ngiyangisho ukuthi angibadingi ngoba umuntu owazi ukujula kwenhliziyo yami nokujula kwenkinga yami nowayekhona ngalesikhathi iqala uNkulunkulu lo muntu uzokhuluma ngaphezulu hayi ekujuleni kwesilonda sami kodwa umuntu engamtshela iqiniso ukuthi lesi silonda sisuka la mina ngakhuluma kuthiwa ngiya kwi-interview ngathi ezwini lakho kuthiwa ningesabi ngoba mina nginani ngathi weNkulunkulu ngizwa izwi lakho ngaze ngibone ngizwa iBhayibheli lithi nithi ningesabi ngoba into engiyisabayo akuvumi noma ngilale ngiyanqasha laphansi kwengubo kungenzeka ukuthi awukho yini kimi nalo uvalo lufuna ukungibulala ngiyazi izwi lakho ngiyalikholwa izwi lakho linguwe futhi izwi lakho kuthiwa linamandla liyaphila angikuphiki konke lokho kodwa into engiyisabayo kunqasha isibindi ingubo lengathi ayikho uvalo lungibambe phansi ngabe kuhamba kanjani uma kuyilesi simo ngabe kuchaza ukuthi kufanele ngingayi noma ngeke ngiphase noma kuzokwenzakala ngaze ngagododa yakubona uyalalolu uvalo lokuhlanganisa imhlathi nomlomo namazinyo kube ngathi usefrijini kodwa ubusembhedeni umbethe ingubo kodwa uvalo lungene ngapha ubone futhi ukuthi lokhu kwesaba it's extremely ngiyesaba but linalizwi ngiyalufunda lithi ungesabi mina ngathi weNkulunkulu honestly speaking yimi nawe akekho obonayo ngaze ngesaba yabo labantu ekuthiwa ngiyobhekana nabo kusasa ngiyophendula imibuzo ngiyaboyika angeke ngize nguqambela manga nawe uyangibona ngiyoyika uvalo lungembethe instead ukuthi ngembatho uwe ngicela ukukutshela ukuthi kwala sengiphambi kwabo labantu ababuza imibuzo sekusela abantu abawu4 wasukuma uqala kwathiwa awuhambi bambuyisela incwadi zakhe weze wesibili ukubona ukuthi ushawiswe ngovalo meze befeyila abantu phambi kwakho nibamba ulayini waqala uqala kwathiwa uhambe weze zonke inhlanga kwakwabelunga ababili nomfowethu oyedwa waseZimbabwe ngibhekile ngihleli ngisobha ngijoviwe kodwa ngathi uma sengiphambi kwakhe umuntu ozongi-interview ngeza ngathi kukhona into engixebula into esifubeni kwangathi ngingenwa amandla ongathi ngijimile lo muntu ngingathi ngingamcaphuna nje ngewashingi ngithi hayi mina uyabo ungakwenza kulabo kodwa hayi mina awuzuyenza lento ngo last minute ngishilo uNkulunkulu ukuthi hayi shame
hayi ubukusile ngami futhi ngiyabona ukuthi awufuni ngihambe ngoba phela uvalo iyona into engiphethe ke manje hayi ngibambile kubuhlungu inyawo angikwazi ngisho ukukhuluma futhi angikwazi ngisho ukuzenzisa angifuni ngisho ukutshela abantu ukuthi ngiyahamba ngoba anginabhongo anginavalo. That is when uNkulunkulu afuna ukuthi ubone khona ukuthi it was him bekungasesi wena bese kuuye ilapho khona uNkulunkulu afuna ukuthi ukhulume khona iqiniso ukuze kusuke lento yokuzibonga ukuthi wena uyinkunzi malanga wena ayikho into edlula kuwena ufuna ukuthi uNkulunkulu ukwazi ukuthi mawuthandaza ukuthi umavula kuvaliwe uvula indlela ehla usho ukuthini ngoba sijwayele ukukhopha izinto ezishiwo abantu sijwayele ukulinganisa uma ngibuka kahle ukuthi iqiniso limkhulula kanjani umuntu nokuthi iqiniso limsebenzela kanjani umuntu ngibuka even ethunya uMoses akavumi yonke into eshiwo uNkulunkulu cabanga uyamuzwa yena face to face ubona ngisho imibono nezibonakaliso kuvutha wena sihlahla kwenzeka yonke into kodwa lokho eshile ethi uma kunguwe yenza ukuthi athi mina ngikwazi ngisho nokukhuluma akazenzi starting ukuthi unomuntu oneleza into ithi nje hasha ungathi kukhuluma uNkulunkulu sekegole esuke eThekwini athi ngimzwile uMoses umtshengisa ngayo yonke indlela ukuthi mina ngiweak kabi yabo lento othi angiyoyenza angikwazi ngisho ukukhuluma mina kuphela ngisho 5 minutes mina ngizama ukuchazela umuntu into eyodwa ngiloko ngikwankwazile ungazi kahle ukuthi nginamalimi kodwa uzongisukela uzongithuma eziqhwageni eGibhita kanjani kwanengxoxo phakathi kwakhe noNkulunkulu wena uneluphi into engathi ngesihlahla esihlaza nabantu abaningi unabantu abaningi amagcwele ihholo uphuphe kanjalo awazi nanokuthi bebeyonzana labo bantu ehholo awanoma bekuwumphakathi noma bekuwumhlangano wekhansela ngoba nje uwo ume ngaphambili ukhuluma ugcwele ihholo akamnayo neshow ukuthi bekuthiwani bekhuluma ukuthi uNkulunkulu ukuthumile ngoba nje iphupho belimnandi uzokuthi hasha kodwa uMoses was honest in front of God ukuthi hey angikuzwa kahle nje mina ukuthi angiphethe nalutho uma kuukuthi kufanele kukhona engikuphathe esandle kwala ngisho sekusendleleni sekuhanjwa wathi weNkulunkulu uyabona ke uthe siyahamba siya eKenani sisuke eGibhita uma susudinwa kangaka endleleni sefanele nabantu bafele la anginandaba mina uzohlengwa wena uNkulunkulu ufanele udube honest phambi kokuthi ngikwenze konke ngikhulume ngayo yonke indlela nawe angikulinganisanga umuntu ngikhulumile kwenhliziyo yami kuphelele sona istrength esisuka kumina ekwethembekeni kwami ukuthi ngikhulume na umungiyekelela ukuthi ngembatho ileli hlazo ayikho into engayenza ngoba vele uyangazi ukuthi amandla anginawo kodwa ngikutshelile hayi ukuthi ugwegwesele ugweqa uNkulunkulu uyoba nobuhlungu beminyaka uyoba nomopho weminyaka just because wena uma ngabe kufanele uthandaze uthi hey Nkosi ngabe mina ngangenzeni sengaze ngazaca ngihleze ngiphethwe into ethile engihamba uyamtshela nje uNkulunkulu ukuthi hayi uma ngifa ngobe ngifela wena lokugula kungiphetha kufuna ukusuka kimi kufana nakhona ukuthi uphoqa uNkulunkulu ukuthi akenze into oyibona kahle ukuthi iyakucindezela uhleli nomuntu la eduze kwakho usegula iminyaka umuntu lokho akasindi ulokho akaphili wena ulokho uncenga uNkulunkulu ukuthi akamgcini mina ngangiphethe ingane emithwe yimi iminyaka ezinyanga eziwu9 but the time ngiyibeka phansi ukuthi inhliziyo yayo ikuphelele ngaqale ngakhala ngenza ubuhlungu ngabuya nereverse yomthandazo uNkulunkulu ngathi yabo ngalesikhathi lenhliziyo engaphelele bowukhona ngicela ungenzele into eyodwa ke baba ngiyakucela it's to repair lenhliziyo noma umgcina ngakuwena cause each and every day ngimbona abaqaka umqala nesisu angikwazi ngisho ukudla kuphela yonke into esiswini uma sengimuzwa ahokozise ungabe ufuna ukubonakalisa amandla akho ngalengane ngicela ungiphenye inhliziyo uma kuukuthi ufuna mina ngihlale ngiza phambi kwenyembezi kuwena bengisacela ungigcinelena ngoba kungaphezulu kwamandla anginawo amandla okulungisa inhliziyo zaba lo muntu wakho unginikene ungibambisena engaphelelanga so amandla okumthwala ekulesi simo anginawo bengisacela uphinde umgcine wena ngoba manje angikwazi ukuhlala ngaya phambi kwabantu
nobuso bugcwele inyembezi ubukhona, unawo amandla okunikeza umuntu kusukela esiswini izinto eziphelele bese udecide. Because ngangiba honest ukuthi lobu buhlungu ngizobutshela abantu bangithembisa ukungiyisa ezibhedlela eCape Town, bangithembisa ukungiyisa eGermany, baqede banyamalale ngisale ngedwa nenhlungu ubusuku nemini. Kodwa wena who was there from the beginning okudala kwalo mntwana, onamandla ukupha umuntu nonamandla okugcinela umuntu onamandla okwenza konke, it's ubonakalisa amandla akho noma ugcina ingane yakho. Because mina angikwazi ukuba nomuntu okanje, because amandla okuhlala naye anginawo. Ungabalisi, ungagwegwesi, utshela uNkulunkulu into oyifunayo musu uphambi kwakhe. Noma ngabe abantu bangakuzwa ngewindi uthandaza, kodwa uma uthandaza iqiniso phambi kwakhe ngeke uzuze ubulawe umuntu. Ukhuluma into, ukhona umuntu okhalela umuntu embona kahle ukuthi lo muntu akaphili, lo muntu akafi, kodwa ubusuku nemini ufanele avuke kusena abalise. Ubusuku nemini angabe ukhuluma into straight nje phambi kwaNkulunkulu ukuthi ufunani. Ayigwegwesanga indoda yayihlele ecibini mhlazane kufika uJesu ukuthi njengoba wena ungilandela umlando ukuthi abantu bagqumuzwe exubini nomunye ungena qala njengamanje sengikhona, ufuna ngikwenzeleni? Thatha uhlaka lakho ukuthi into oyihlalele la ukuphila usuku uma uhambe. Akabange sangabazi ngoba into wayeyifuna ukuphila wayishintsha iagenda yokujomba alokho engena emachibini. Udelete lento yaziyo masuphambi kwaNkulunkulu wenze ukukhulume lento ofuna ukuyibona wena uNkulunkulu. There was one thing mina njengoNkulunkulu engimuzwe ukuthi uvusa nababolile for 4 days. It's ungipha a new organ okuyinhliziyo yengane noma ugcina ingane yakhe mangabe ayazi ukuthi ngeke isaphelele. Kunoma ngilokho ngiyibuka ubusuku nemini ikhala phambi because ukukhala kwayo ngizosindisa abanye abantu ngomthwalo engiubonayo ukuthi uyangisinda nami. Ngilokho ngibabalisela ukuthi angilalanga nangihlalisa ngedwa nangangiduduza ngake ngashiwa abantu mina ingane ingabhiki akekho ngibambisayo. Ukunokuthi uzufikele ukubalisa, khuluma iqiniso phambi kwaNkulunkulu ukuthi ufuna ukubonani, ufuna uNkulunkulu akwenzeleni. So nje Nkosi yomusa inibusise nesazo ukukhuluma iqiniso, nami ngisazoqhubeka ngikhuluma iqiniso ngibhekisisa okungehlulayo. Ungaziruphi ngokuthi musuphambi kwaNkulunkulu ukhuluma nalezi zinto abantu abangazibona, nalemthanda zokuthiwa vala ikamera uyisho imbilini yakho phambi kwaNkulunkulu, ningayinqeni ukuyenza. Iyona ekhululayo engeke izikwenze uhamba ibanga elide uphile emangeni. Wazi kahle ukuthi umshado wawungesona isisekelo sikaNkulunkulu, kwawumshado wenyama yakho nengane yakho wayithola ngendlela ulokhu ufihle ukuthi akusemnandi, uvume eminyango umakeup nigaxana endlini niyashayana nilala ngembhede ehlukene. Usirobhe uhlale emangeni ebusuku agqilaza wena, emangeni angalalisi wena mase bengasekho abantu. Uqamba amanga uzuqilaze nawe, ungayenzi leyo nto. Khuluma iqiniso uyokhululeka. Kuthi iqiniso liniyakulazi futhi iqiniso liyonikhulula. Ake ubuyele emuva reverse ukuthi ngize ngihlale ngokuncika iveka kanjena nje ngangenzela abantu. Uma kuukuthi wawugqilaza abantu kulesi simo owangena kusona, thana Nkosi amandla okugqilaza aphelile. Ngisacela ukukhuluma iqiniso, ngikule nkinga nje ngangizama ukugqilaza, ngikule moto engayikwelete engangilalisi nje ngoba ngangifuna ukugibela imoto enkulu kunozibanibani. Kodwa manje busuku uma kuzoshaya ipayday angisalali. Lo muntu engangithi ngiyamgqilaza ulala kuze kuse akagqilazekile, imoto ibuyele kimi isihleli phezu kwami. Ekunoma mina ngigibele yona igibele mina, akusalaleki ibhenki lingithembisa ukuyilanda ngazifaka mina ngoba umsusa wokuba khona kwale moto yingoba ngangifuna ukucindezeleka usibanibani. Ngisacela ukuzokhuluma iqiniso namhlanje, ngiphindise le moto ukuze ngikhululeke. Khuluma iqiniso, ukukhuluma amanga kugcina kudla umnikazi wamanga. Abantu bebaqambela amanga behamba bekhululekile noma ngabe yiphi isituation okuyona. Uma uyazi ukuthi into engakukhipha kuyona ukukhuluma iqiniso, khuluma iqiniso. Inkosi yomusa inibusise bazalwane, nginithanda kabi. Amen. Price siyabonga kakhulu. Hayi bafowethu, umuntu akakhuluma iqiniso. Bafowethu, umuntu akabe eduze kwenhliziyo yakhe, tshela uNkulunkulu iqiniso ukuthi no baba ngizokhuluma iqiniso, u1 no2 no3 yangehlula. What a powerful message bafowethu. It's a piece of advice ko wonke umntwana kaNkulunkulu olalele nozwile ebusuku ukuthi asifundiseni ukuthi ey'nsukwini zokuphila kwethu sikhuluma iqiniso phambi kwaNkulunkulu. Wabona amaqiniso nawe uyazazi
mawuya kuNkulunkulu ungafiki lapha upepereza umtshela iqiniso ukuthi mina ngiyehluleka. But the problem that we have, we are acting ubungcwele phambi kaNkulunkulu. Bafowethu siyabonga kakhulu laleni kahle sihlanganeni ngoLwesine nesikhathi esifana ngo7. Qhubeka kanjalo ngamza kwethu nisikhulekise uNkulunkulu umusa selekelele. Kodwa siyawudinga upart 2. Siyawudinga upart 2. Yabona lena yeqiniso siyawudinga upart 2. Kunezinto kumele sithinte eyisela abantwana bakaNkulunkulu abaphakathi kwazo abangafuni ukukhuluma iqiniso. Amabandla la aqalwayo imishado kwangenwa kuyona ingane abayiphethe kunabanye ababonga uNkulunkulu ngeingane kanti lezi ingane zeyimbiza. Kunabantu ababonga uNkulunkulu ngemisebenzi kanti lemisebenzi lena beyagwazelwa lelo qiniso abakazi balikhuluma phambi kaNkulunkulu. Amalayisensi sawathenga asikazi. Bafowethu siyawudinga kodwa upart 2 ukuthi bafowethu asibeni honest phambi kaNkulunkulu ukuthi baba hayi mina kulo msebenzi anguthola ngendlela eright. Yiloko susho nganza kwethu laleni kahle uNkulunkulu umsanigcine anilonde. Asibonane ngo7 isikhathi esifanayo. Mamzwana siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Upart 2 siyawudinga upart 2. Siyawudinga sazozwa ijuba ukuthi liyavuma yini sibuya nopart 2 indaba yama full time soyikhuluma ngomgqibelo. Bafowethu siyabonga kakhulu. Laleni kahle egameni likaJesu.